ويعلمكم الله والله بكل شيء عليم. لا إله إلا الله استجب لنا. لا إله إلا الله حتى تخرج روحنا. وبالحق أنزلنا وبالحق نزل. وما محمد إلا رسول ما كان محمد أبا أحد من رجالكم فآمنوا بما أنزل على محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. اللهم إنك أنت العفو تحب العفو فاعف عنا يا ربي. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ومن الله سبحانه وتعالى وهواري فارس السنة صلى الله عليه وسلم مراد درو يغاربو سبندي ينكنيا يسود على اللي فارن سبندي كبرنا أصلاً أكيدا كي بين غندار تقولي كلنا نايا نقدر جيلي يهلت وكنا نعلم عليه ما يخسرن تنتل معه لبراهم بليان أن هم قرني أنا نسرندي أتوران أنا قرني أنا نبوندي وكان سيكون دارو وسيكنا. بسم الله الذي يوجد بيغا كن النبتي أنكم كون يعرفوني الله فارن كون يعرفوني أقبتي الله دمني أدي فارن دمني أكين يعرف كل سريا ولكن كوكي براجنا تعالوا هلي يعرف سبرا سرون تابونيا براجباني بوكينا ديكينا دا الله دي فارن دا Allah farin min ka bumi ganda kimbe surunta ko baninya Allah di farin da abaraje me hindo kine hana kinni Allah kina badu hillandi kinni Allah kanne ta kana Allah farin khidmanni ne ya بسم الله وآترنا رزقا ولا ورجلتيني كن يغرد دغني وكن قورن أرجلني يا نساء النبي يعني زيادة كسر هوتا كبير بينهم كن هوتا قليل أتيا الله بارك كابو قرات أنكم يغركم يا وينبان سمعوني باللبنا يغركم مالي الشرط أعلك الله تعالى ولا يخدعنا قم غجب بني لقول تيمكم بغامنا يمن نقص قتامي قلبه مرض نافرا أمتين وكن سن مني قولا على دغامكم معروفا غامي بيغني دغانتين جما ما يقين تادي أولون وني وترندي وا دغام بوري كان تادي بسم الله وقرنا أغن سبتين أغن بندي ولا تبرج جغسير خمغ الدورة تبرج الجاهلية سمون داو بغدين وما لا من السمون داو هنما وأقمنا سمون داو هنا كمين الإسلام أمكاني بسم الله وأقمنا الصلاة أغن سلين دومني وآتينا الزكاة أغن جكن دومني وأطيعنا الله أغن ألبتو أدي فارين إنما يريد الله أنما الله تعالى وعلى مرنون يذهب الرجس ودارينا أيوا جنوب من عندغني عنكم بكامكم أهل البيت يا الله بارك كامكم سنكم ويطهركم أوام دنا غسنني سناو يا واذكرن ما أن كنا أيوا هم بينكو كيكو قرني أغاكم كني من آيات إلا الله تعالى آياننا والحكمة أرو الله بارك سنة كمدنا الله تعالى الله مغري مو ينتم كنا مغري إنغانا كوان كن الله بارك كمدا وكيان كن إسلام يعلن سبحانه كان أو أسقط من جدا أصول لوجين قد كمبنا كني إبان خلنا يا نساء النبي لسنة كأحد من النساء إن اتقيتن
kini Allah darontaxu kominga a shartin Allah kan ne ara ken ko horoman koni kare kare ma hingere Allah faren kara ari idran kallen kana ko Allah hay gatan na Qur'ana ni Allah faren ya kundu ya garen taba an ken de sunnan ba diga mi ga hay mo sirre himbe nu ra Allah faren ya kun koni igo diga burun konni i wonunda daru wala kankini bego sugo kun kamanuna ado serebe go tin serun sum bana ago kem bagare ni Allah faren ka bun yaro o ma Allah yimera e kiris islamin umman mu'minan umman ara ko yele tiro seren taban serebe ga wo ikana ni lowo ado serebe kana ga widu besu yoro ni suka mo de yamba kem ko wonti Allah faren sunna sunnan dun gonul lalim ummat met kem ko ya Allah ni sudaro ni sukri mu'minan umman Allah ni sugangu yire ya nisa annabi nimmen ka bun yagaru lastunna ka ahdin ankum man yaqul sirban wa sirban min an-nisa'i li yagaru wa shartu in ittaqaytunna donc shartu ngesidi ikan Allah agam pagana ni shartu ngama ngesidi Allah may tinida iyani mu'minan umman ya kahirin tanyana mu'minan umman kuma ti kahirin da islam sara wa kahirin takli mu'minan umman kemurni chart gi gesu dengi Allah la fusu taw giniya ni duran kare daiman kin Allah la danga tar wondi Allah ma ko bana ni ho wala ke daron taw na sabatin dira duran kalle ni duran kanu tay ni duran karama tay andi ro kutu nyorondi adu am ko konni ram ko en diga bunu aga so ambana kinga dani himbe ga koni da kinga koni ya garan kuten su ko mandenda allan kanne ya garin an ana setan yugu bure suwa famunu a kiwinge hindi kem islam ya ala sehe boya wala takhda'na bil qawl wa yatma alladhi fi qalbihi marad anga digame ango sehere sehe mo wala sehe so ndo sere ga kem mo tamay nandi kem islam ya garan sehe boya maka diga mure ko serunda maka diga me ka ko sundum ngatundunga wa simana igo tamay nandi ma ken diga me kema na buno sabati ya kompeni ati Allah farin ka sabati aga ko bundi wa kinyo ko islam ya wala suda yille ngana karibane bire ndugunu na to lakani me harenya ndaro pay mbate kandi na pay ndo ko lemen da awto ngi do akini ngana ngora do adda man be tansare ti dugo nya koy Allah ti sabati aga tan nan sabati zigi sabati ni sire anga dia kan anda yugo walli na yugo golli nga man tangi ya garbaare ko kan ngi xari islam ya garib golli he islam ya garib ko he Allah islam ya garib ka bay qur'ana di ko to Allah halle on to da faran palle ya garen si i kompene o imeti o diga kasundi ta umbali juku wasere yo juku wanga juku ntanga o juku wanga on sabati Allah ti ya garu ka sabati a kompene bakenda wajiban kama ambu mo maka an paten duro ngara sellanga ko islam on kani aga nyana mo islam on ngari islam on ti yagare bakenda wajiban ngande baka islam on da yagare bu mo ko ni an suturanten nan bu ko honta walli man ya gallaqe aran kitte an ko tindegere kini ko may habina mal habina ngum nga nyana yimme an ya gallaqe yimme andani anni anta mo mo yugudi anna wajibin an kam anna horay manan ya gabane bu salama ken sutura no ngadi maga sigi timen budam ba de himbe ga worno serun wonen de serebinu anta gemme ina pata duro ngadi maga sigi na maga nyetim man kangem mu o serebinu ganta gemme ina pata duro ngadi maga sigi kunna maga nyetim man kangem mu yani sutura ngana ya zira benga in wonen ganta gemme de himbe mu ndake mu amaso
aganta gemme tarona kanne be muguda ambate ndage muguda ambate amage jahiliya ula kumbu mo wonni kankai o hay mo be lengide hi ko man daduna de kharan mo kento kem pakati yani na ila mellihi an nuqube gansiri andake nuqubu ni selana wa kullu hindi mo wonu kum mo bani ya wono legi waslama onda ni wono rakan garin katu kama da bari angara li na bi be bundi manda korom bundi manda kitin garum bundi anda droge ni menya keta aw makrum gon kamundi kibra manin to donc hi kurumbalu he lama ko nyalli na rakan tare nga daiman iblis awodo taga hon bate ko laga taga da buru qasu awi buni model kurumba hede gilli Allah bari ko bati yo tabarru bil jahiliyyati lula angara da bare dolo ma waran ni taw ko kurumba de an ko na ganni ko ko re wanya slaba ko dina kurumba nga agara mo be ko kene mo kurumba an wandu hoyni na ko na kurumba nya tikya sanga na resi za ai an wana ganni ho ko kasini wanya ko kurumba he ko kurumba he ko ora ko nan dangi hota na ma ya maru ni dum jum ko don di ira do mo balle agalla anna gurum ko ni himbe sawura agwanya na wuri wana maniwa kullu ni kan gari ya gara suganda sutura ni ko Allah gara ko ni mo be ba yugu maranya ni aga koto himbe aka man nanya na hay mu ci ga dai ga aka mo ya lissa kin atimani insalli in jakka wa kinyo ko islam ya rasul waqtin ga kina to ho ya kella tawara annan salli jakka ngana kitam ma yuni ya rasul amana kan inga wa ma qal sukulli ga wa ma nanya ga wa ma suku nya ga wa ma anga sona ya gari ganana jakka go baka ho yugondo ya rasul amana na Allah ri farin batu دافر اللقاء إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا كده فرع آخر إنما للحصر أنا بقنني نعم عندنا كابي سندي ni yankini qur'ani na mbaga subuya kingen Allah faren kan ngamoro kumbane ide kuke balle mala hidut ga Allah faren kan ni lil hasr quray allati wa mundana kun sunu Allah ka tawo ni hinni nya manda kin ka bana da Allah farin ka go ire ka go genta bana Allah farin sogore ire sogore ta bana himbe da men ga sabati kata Allah farin aru da men ta bana me shart anya islamiya de shart anya islamiya de Allah farin di Fatima da an ga ma islamiya la ran har bana sorna da an ga bugu Allah farin di abu mughsirin kemba himbe gam pasasu yikina ngabu Fatima tadi ni akar ginga beni himbe gam bu Fatima tadi mi himbe abu kendi kina tambanga kinyam pason ta kutuma Allah faran de Fatima di me da anga manya islamiya aywa ambiya mo ade kibrin Allah faran dunke ayan qawas suron da besuya ayan qawa kanna Allah dina besuya ayan qawas sabarna dina besuya ayan qawa mu dina besuya Maslama ko ni kin anta sorno himbe halle nga anya kundu ngawo ama kundu maya kundu ngawo yimazunu ngawa jibin ngan kibeya ina tu Allah ri haso besu ya Allah ga himbe hasana pasana kim pal hasul mubakanu wal qur'ana ma yutla fi buyutikunna min ayati Allah wal hikma kim muslimu sukama muslimi ara sukama an qarantin ngani Qur'ana mutanan to qarna an ko sunna ma Allah gentenni Allah gentehe zikri be ga nawran ne nin kamma to Allah hin gonne nyana gadi tawu amana tawu anna maniya nango Allah hin gonne nya an qarantin ngani an qarante an ne ni nan boy Allah hin ko an Allah hin ko Allah warna ko hin kunna na yugo ndo yagare aso amba na habe go yugo da Allah hin kunne ke me o yagare Allah hin kunne ngan kan ta on diga he aywa Allah hin kunne ta gendi de
da ku dukuna kun Allah farin ka bunda wa kyan kun islam ya garan su ka mantin so bismillah إن المسلمين أغنات إسلاميون الإسلام يغرون المؤمن يغرون التمنان يغرون الربتان يغرون أيوة تمكنا يغرون قتيغنا تمكنا يغرون تيغنا صبرنا يغرون تيغنا صبرنا يغرون مغيقان يغرون تيغنا مغيقان يغرون الصداقة بوندان يغرون ado sadaqa kunna yagaru sumana yunnan tige ado sumana yagaru wal hafizina furujahum aribu benu gatangandini munun katunga wal hafizati aribu benu gatangani idun kampenga والذاكرين الله وتيغندين الله كنا نيغنا إذا كنا ناغوندي أعد الله مغفرة والذاكرات أرهم كنا نيغنغا أعد الله مغفرة الله تعالى رقبر يسو لهم كدنني وأجرا عرب براجي يقورنني إذا كنت نسربي كنا سبت سربي الله تنانجل بنيا إنا براجي كننا تنبي قورنني الله قد تنبي قورنني كم قورنني كم قورنني نقول كل كله أصابوا الله فارنكا ونعرضوا هاي المسألة iti Allah subhanahu wa ta'ala Qur'an di anggabai ya bulu nya him ni antai ya orang ko diga kodro angani ni musenta ko digeni kemre ma ko ya ko ni khairi to di jango Allah na ko him ko ni tay o kanu deni de o ko pati ya mori dene o ko hinga ko ni bani ko senta ko ni ya rasul ken sauda ummu salama aywa kenda Allah farentin bala Allah farin kabu ko be suri kare hingeni nan ko sagar Allah farin tinni hinga akenya ni ganga bana kenya mo suri ada Allah bare awa o kaman kibare ni kanga ana yugu nya hin konni kitabe ni nangaba o ku yaro khalle silenta konni nangaba de o kanu kuni hoside wo kuni donc aya ke yanga nasun do men jara islam bawo mu'mina wo bati tumdago sabari awa magayan kaido Allah kanni sadaqa bugundi de sume aywa duri gaye nonon ka ceri gaye Allah hin konni islam agum bagi asuni no koy ara su ko bani yugo gandanya yare gandanya munde ni mani Allah ya himma na baraje gininga wato sumbana daiman yagarun ho yugo wadu yagarun mo nekke isarana hinu dikendi yagarun ga mo kenga nanya an ka hanan ma ka ba galle ke kamma idura galle be gara mun de akiniya Allah hay garo karam dikinye to arabun kanne ni kame yagare yugo ba ne ga wani yanga ne sene di bate se ke ta manje anna yugo gonne arabun kam kanu ke mo arabu ya runya yime yokentu nga daiman oduran sarake koda oduran kalen na tangani to Allah ma ti agay mo kem mo ndara ngane la ari duran kalen gini ya a kembe nan to ya run duran kalen gini ya hinu ni duran sehem ko iganda ti oku ya ru annan ti yaho itake wasu di de ngai yati oku bane kembe duran kalen gini da kembe basia iduran sehenya ngati o kadiga o imi wabine gino yi wabine gino ya o kallin kan ga yali ni kallen kida na ni ramu besu imbe go konon ko ni besu ka hin ngai nati o ya rubani bi kalle kinida Allah ya karam dikini igati o ya rubani ari duran kallen kida ona ken fam kem ti basia بسم الله وما كان
والله يقولني الله يقولني سبحان الله الحمد لله لا إله إلا الله والصلاة والسلام على النبي وآله كسو الله يقولني نقا نقبني هذا كم بيكون خيره بكبرنا أو قبندون تبانا ناسا بنيا هنكونا تبانا o jamal logonde haqqende allah to min ko na ga yan ko ba allah gana sehe o daga kun yana yan ko da o jamal logondo haqqende allah hin konne aho gabe ta kamuski wurondo ki anda kamuski allah dun ko ndo serebe gare kinyana allah gar kebe ko na allah hin kona gabondi kan ta ko no kendi kenni jamal logonte na wokiranin gollenga wokiranin sihiranga wokirana dumpinuma annan do koto wurondo ki allah hin konne ay asa allah konne yaw ay ma asalle yaw ay la ilaha illa allah yaw ay subhanallah konne yaw ay ho ya allah hin konne yagani annak kamus kinyadi amurno allah hin konna na gabundi yugo gananga ma yare gananga kamma surubi ngati allah iwo allah ya mununu kun kallen ko loren ni wudnu tamido hillo wodde kun al muridi kun kallen ko lore wudnu tamido hillo allah hin konne wurondo ki amma al arifun allah tuwal kun kon allah hin konne kem panta kenga kun motini allah tanamma tollin sonno medi kunye ko allah hin konne يقرب غرينا كون بن فارض رضي الله عنه ولو خطرت لي في سواك إرادة على خاطري يوم حكمت بردتي أتنجي بن فارض قوتانت اللباننا تغهو تنالا مريك نتولين كسن من نتام نيمم معكي تام باجم بنون يرتقي يعني ndam honya himbe gan taqwa sire gan taqwa simmene himbe nan to lan son medi wakini ibun khabarina wala sikan dali siro wurin ga amma an allah hin konni wurundo kiye takamutumi an gana ni kamusiki kinga suno ina sahanan ka ho allah hin konna na gamma an gana kamutumi yaga kinda anda duble wahde بسم الله وما كان أما يعلم بولندا مؤمنا يقومندا ولا مؤمن يغرمندا الله تعالى يمي قال يمي لامور أدي فاري أبا إذا قد الله أمرا الله قال له لامور أدي فاري سكن إنني أيوا مؤمنا ندغني أيوا كي أو إيه ندي بس الله لا قرر دارو النبي أولى donc kebrema angara kem famna sawkina bane angani mu'mina ni alla ri farenga da kebe la muruta sagon ta kanda kare sagon na alla ri farenga ya ndai alla ri faren sago tigin ko nenta gebe e alla wa konno da ti ikedi farenga na himbe la mu'mina ma ti sagon ta kanda kare ken kam reno mani ke wurne sagon na alla ri farenga maga tamu alla farin ni ma do honiro ni alla ma do honiro ni alla ya hayga di mum nay wondo mum nay hare alla ri farin na himbe la muru anta siri sagonya kunda kare aga hinundi ken ga no reno mani ken wurni sagon na alla ri farin ya yana himbe la muru ke be sagon tan da me sagon na alla ri farin ya كقال الله فرندر داو ورayna koda nanti ila anna qada rasul Allah huwa qada Allah Allah farilla muriye kin Allah la muriye yani Allah sabuni farin sabu likawnihi min sauda li'annahu la yantiqu 'an al-hawa in huwa illa wahyu yuha na sabuni adiga min tatti non hillu muide Allah farin diga min su aga sahati Allah farin ti kundu koni
wahayni aya yang kasabun mania oke ban hay Abdullah bin Jahsh aya ke yang kakunya di adi akhiyare Zainab bint Jahsh Allah farenda aywan gamni yangare ke mundu Zaid bin Harithah darwoti ashen kutemor ne kala Zaid be Allah farenda ni garanya iremena agara mundu ikunda simma ana mundu i meada igara tunanti awodo Zaid yayi bo kemal lumo bida wasa kenda ni Allah farenda ni garanya ay wukine ken awaken to ni aywa ayman atwan tibarkat wa ken hawshin gine awa Sa'labatu bin Hasan kelli nyarinya wa ken yangare be hake aywa Allah farim pa baya ko be yareni Abdullah Allah farenda hor horuti Allah farim pa way be yara hor ani gara kem polo kine kebrina aywa kem palle awa agamal lumida ayalli ankanti ya harke Zainab ando an akhiyo Abdullah ibn Jahsh an kun dagani mu'mina yi ani mu'mina yi alladhi faringa na himbe lahu kibla sawon dagana de sawon alladhi faringa aya ke sabura idungi يعني أم يا تومنا ون شرطني كسويا صابون عنا تومنا ون سماه والله كين دبر بسم الله ومن أذيم من بين كين عند الله تعالى كذا أدي فاري كين كمان سميا كين بانغان تيغني أيوة كين ساورا بو يدمي أيوة ati Allah fare alge ma Allah fare ati ngeni am pagar leme wa kibringa tum genta Zaidiya basa ken kullini ahram pare ni Zaid bineni ati Allah fare ngena am pagar leme awa gina ni megani ba Zaid ga nintani bo agra hana yara ken goni la ayan gari anjibe Allah gati Allah farin gati himbe gene mu'minan kallinga sagon Allah ni farin yara an ana Allah ni farin ko ta an samu a idi kebre ngani ko dunga de idunge ara yari legi ayan nyam kunya di ma ira ngambe mo khirni ho sukama Islamina kizi wa idgamendi Allah sago afaren sago aw sembene ire yani awrin baygra sahibe ko ay wa nga kallin tare de ginda go gemme Allah adi farenga kebrenga kinye aganta gemme Allah ni farenga kebrenga ona ke tokono Allah sago afaren sago Islamina ko ni idgamendi ke asawa parce que ayanda ko sagon ta Islamida sagon Allah di farenga baygra sahibe ko kebe Allah sago afaren sago awreni Allah di faren sago go indiga me geri qarona nya kundu wanda ko Allah di faren sago go indiga me geri wona ke togono wa mako sen ko ni min dikene Allah di faren dar tawo ngene ko kappe Allah kembe Allah ndoda ti sagon ta islamida sagon na Allah di faren da islamin ngani sen ko ana gendiga mbane ya konni awrina ndiga be ke mbega himbe ko gemme Allah ri faringa isa go ngani kebre mkini isa go himbe awa kebre ma arfa akon nen sire min mosre Allah ri farin dar ndeni
بسم الله وإذ برنسما تقول يا رسول الله أنغتني الذي يمن دغني أنعم الله تعالى غني مني عليه أو أن وكين يمي كما وأنعمت الله كان يسلامنا أنكين مولمين غني مني عليه كما عندنا هورنا أمسك زوجك أنت دغني أنك بني غرين تكتي عليك أندو مغا واتق كان الله الله أورندي وتخفي ما يا رسول الله أنكم كمان هو نفسك أندودي الله مبدي الله قلنا كم بانغاندي دي وتخشى الناس nga an wasu kan musulun ma in ba ti ari min ya kan yari Allah ta'ala an qawlanta annan saka mukin yi na ayya mariyan da bari kada kini hanga yi masu oti yuki hi akonni koda Allah fare ya gare ke hi konni koda Allah fare ya gare ni hi awa Allah fare ni awa amunda da ya gare fakari leminin Allah fare nga andi gare min Allah faringa ko mo horon den zedi asu hin ko na yara zedi gandara ko aywa aw kundu ngamunda na wara Allah farin mutuni atwamba Allah kara ko yi faringa nandi kyorni anya kai ana mani kuna atwamba halle atwamba ma wara aywa ati anke wona himbe ko ndi de Allah wona bagandi de Allah gara himbe kanda tan wonni ki yagare yari anga yari anke mo sagamuna ko mani halle ani gara ari re men yakene be sagamun da gendi de Allah ga tan himbe nya kinyam bala woni sagamu hi qote akutu mo akote yende بسم الله ولما برمني قضى زيد قد أوكيتني يغرق يا أو يغو هاجويا ورأي يغندان كنا زيد قلن نيماري أي يغو نيمي ورأي يغندان ورأي من ساورا لكي لا يكون حرج كسابرا لغيم مغنى ومؤمن كما إلين كرين دنيا كنيا كني ولا كنا دلين كرين تبدال لمي تاوان كيني تاغان تنبي يكيري الله وقول سسرنا دا أنه هدو سرنا لمنا نعم سلام مكينيا انتهى يعني غري غنا يقين يغي أي كم كتين غوي كتين تانجي نمي كم ما يكتن ينخري الله فارين كوني عندي islam dan tahari yang aure baka kende jango ana be wa kana amrullah idha qadaw wadaran bil kibil lam turidun man da'iya haju jara min diri umma igandi wara min dakarana to ko da nyam ko sawra li gen tagawal li kende khar islam ma basange ndani وكان أمر الله تعالى في الدنيا أن ينقل كي يقول لك روري إذا نتمي الله فارنا وجو على من قل التمكين على التنبم درهمي على القوي على الدوكي على الدمبي على التنكرغي مولو kuncimma tankarage saa atawaro lakina utawa kini kiyare atto alla fare ma alla fare badina to alla fare fatiha le qasukkaragi on tisini فاتكين أني لا ساري زيني دعني لم يدون أسامة سلمي لو واحد سامة ما متوقع لي أسامة بن زيد كان أمان رجل من كذا زيني دعني أسامة الساري الله فارم خيين كاني تسينو سكيا
walma ti sino karagiya parce que sino sigi différence ngorni ke tagante mo me solo nyuga kama el alla farja ani be nyime bula sino sigi wa bo kem palle aganya fare kahane ma soane domi bo ke khilaf tagante mo ngata ما من حرج amma yagin lilli yesuya كان kinganya ande min kamma ko hodi Allah taala garakin digandi adangani سنة kin Allah taala tawkil qasimi yimundi ko gadangi Allah barankani ande mulli renti kamma yahuru bayni igun dangi kame ya garebi hore do kome igun dangi ujini ya garebi ma hore do kome kibrin Allah fa anda kewutu ta hunde kurumba he ko he ogara hutambo be kono kaso kinya zeni hutambo ye zeni nya yelani ala hutambo be radi ko kinni min kandu kutami aro tandu be do hamil ado anaga woni tandu be mundu aro tandi ke sa'an tabarak amma Allah farin garawu tahunde kurumba he utambu kurumba he kin Allah farin kare kare hindu boy ado serenta kapakedi hindu wolo kundi gada kimma diga serenta nada kiyo kendi nan sa kama Allah ti aya woni umaton ko su ko hondena kebre ngane yare nyari nani hutu tahuye he utambu ndadi amadu ngai mundu ama ahawa ma ayibe ma kinni akda gar hinga ba aya woni hinsu ya oji Allah faru faru halle akem bolo ya na Allah faru mi ena awumo awani gamde tankarage ado sino siki aw gilli awoso digamuma ya garin kutundo mena awotini anku aga manu do aga hamona na akir Allah farena Allah nin kiya ni Allah farena kibringa nge kisima ado Allah faren kisima asunu sirbani sirenta adi himbiro Allah faren ga tinta dina dinge kibrin Allah nin ke walinga jibril nin ya kumparena kina ni Allah farena kibra ya ren ta adi himbiro ni baba Bismillah بسم الله وكان أمر الله أتى الله تعالى في الدنيا قدرا أن يلقي لني مقدورا أن يكيته الذين يمبين كنغك يدنيا الله تعالى قهارنا ويخشونه هم يكن الله تعالى دين بزيا كفار تكن يبان زيا ما ذكر الله يباني يوكم انت موكدي إن تكن هربان الله الله كفار سوكي وسرمور نكيكو nganda kiko yuke ko ninda ki farum pame dagede kim balle Allah farum mai awa hiyalatu bismillah wa kafa wasi Allah ta'ala hasiban kullun kurusindananga ما كان محمد na kona qurani akharen tele don biti awarame aware saran dobbe kimbi horobanga beso gedi makibe gani muhammadu hana kallina aw ken ko ni na ken galangala muslim ati muhammadu manya أبا أحد yimbani suhabai من الرجال ayu borudi yani yu bore habahi zaidiri kambunya kire ayu bore manya kire ولكن kebre na yu bore habahi nanti lemme be yawum hari awa yakin yawum haramina kama agadi yaganu dikki aw kenta
yagare go sere su magallenki Allah fa Allah nya kenya gani an na wara ma ngana karnato yu khoren tanu anti kin limma waru kinna kin limma go ina sabina kin nya kin paramunde kin tan bismillah ولكن قصر محمد رسول الله الله هارين يندي وخاتم النبيين النبي نيمون خاتم ما خاتمه انقل ما ما خاتمة خاتمه النبي نيمون تيمان دارين يني ولكن يقول الله نبي محمد سو انا درم دامل كفاي راتو بتماتو رسول الله وخاتم النبيين والما وخاتم النبيين كده أقاتي محمد سو أنا دار داوني كباي أي من تتني قماء كينيا الله سبحانه وتعالى أي ميغو كينيا لا أنت سر الإسلام إن أنت محمد ما تعني كاير نسرني أنت سر أنا درم داوني تكيني ما أن محمد كيم متونو أنا قريت درم داون توا كم الله كينيا تقبل تقبل الله يا أيها النبي يا أيها الرسول ما أنا قلت تغنو بي الله يميغ ركم بوغو ناسعي يا رؤوف يا رحيم يا نور يا هادي يا حق هكذا أنقورا نا تغن دورنكو أنقورا كندا يعني كين أقول Allah barin le mehdi zeniya himbe wena sabu na yaqiya kwai wa lemma wa sire sunna aya nya ka koda kille ma wonta nya sabu ya akamarin yaqin go haram Allah barin wa kin aya Allah hirin ishara gumotini tagumata gumotini ti aya ni ma ko ino ya annabi nimmun timmandare be nan da wala kin ko na kai limmin tarki Allah ay mere min tar qoro afati halle are yu gon tar qoro na ne yu gore janko ken na nya annabi mi ahalle annabi nyawun timme tay aba ahadin min rijalikum kin no gale are min tar qoro na ne yu gore ken wo nyana alminime hal ahle bas an maun timmetay ken palin wu nyama ibrahim an are nugonga qasim an are nugonga tayyib an are nugonga lin nugu sigi ado lin yaro nagati qari wayen wono kuma tahir konni iwo abdullah konni wati kun su ko mande بكل طيب وتكين سنبانا طيب وانا عبد الله يا عيان الطاهر يا الله سمت يانتي رضي الله عنه الطاهر والطيب تكون نبانا عبد الله تكين كان إدران خليهاي donc kuma lengu nagati aro lengu aro nagati ngay suko mande ima korona nya balighi me isu sage limina woni yani sirega dati ngere mo masigi maasi ken lando Allah nagade Allah faram bay abe ni gon su ko mande aho ma balagha isu dina ay meto wore hongo tay ada may bonde harbane ilalle mun masigi awa ma kenya awa hiya kuma me ga manya ki kote ngeni sabari Allah farna sallallahu alaihi wasallam aju serembe alle mingana sagi an na riga Allah la gara limu ko an kando dello ndi iwoni na sabu nan ka hu an gol serembe dunga na jitani dai kebra anyima lembe kita gilanga makara anda to kando ndana nginda kembiti khairi ni goyi himbe no hayal magayle ko ni illanda ngay toranga beni de ke qalle asun haluro
nga sharti amana sabarna wara Allah ide nan sabarna wara Allah wala awlimu sallendu wani arna ya zukhran wa faratan wa salafan baragi saunte baragi samante anna gamune alo baragi kandante arna yake donc len sabe kan han kore muslimin kama muslim wa kabirina hasa ishara munti suraye bego Allah subhanahu wa ta'ala ni uganda Ibrahim sallallahu alaihi wasallam ande mun do kifaru akelli halle qisal kumunti asu akelli halle ho bare kensu buaya ande mun do kifaru mun ire mun yaquba hay are mun ande mun yeri Suleiman hay aha wa Dauda an yimini ni ani anu yimini donc Allah himbe nya idana kaso Allah farena fora kusuya Allah ma andara kusuya Allah ma are mun ngani brene kebrenga agar himbe ko ni nyakuda anta konto de kembe na Allah farena kebren are mun ngani brene nan kiye i me nya na annabi nyimenga e nya na khifare nga Allah fare ngo Allah ma place be ya ayane timmandarenga kun golli nya hoda himbe be ga manya da lembi kibla kenta so wati ke hikima sabuda donc Allah fallim ko ari nyake mo goni da ko ina da agandara Allah ma mo be igani qoron nan ki hakatiya ni yana annabi himbe na kin kara to wala ishara gumo ko ni ala kulli hal len saga ma juma anga antarna Allah garana Allah farin kallon zuwa saman ayyuku a riga Allah a ranar haɓe ko ma'anakin kita ijma'ul umma ahal sunna lalimunin ka hukannin yi ne an milimantar da Allah farin falle ke farin tarna halle an da ya khatama ngawo an da ya khatimin ngawo kin ijma'u amma huwa nuti الأحمدية كمغا بخاتمة كنت حاري أنترن الله فارم فالي نقا نبي نمون الله فارم فالي إلو جمانغو ميسوغني هيدان تنو بيدي مغسري وكينا يوي يكمغا النبي نمون الله فارم فالي idallunga benadi idigamunga benadi on tatini o dullatu ni mu tigen konna ngango sir qore su ton konni ikem ma kesu ani mi me wa jalla fa sallama dati kini dalle ni we ti ge yumatonu ge yumaton lalimunu bon kebrenga kunni bani israilan kon annabi ni mumme ikum ma lalimu sugo golliti itwaunga kesu annabi me ta sabata Allah farnakin ti khatama qur'ana karanke leñu goyani as-sah demi kebrenga khatamu ñeni magangite annabi ñimmu magangite ngin Allah farega awre hiditi itti mandanani ay kuma do ken kiliya o is hunga benari mo wasri Allah gena o gelu ko nda kedo al sunna dun konun diga kilenga al ijma na wutu bi Allah farega makiyu go baka Ahmad Meira besu gem kanengeni sunnando shi ando besu nanti anda menyimel lagarnya Allah farega ke far lagarnya ma ikem akay go xara ke mo xana ko ni aka lenka jama ngabeni yugo ke abaka endido pakistan mbay gay Allah da haqqira qore kine na to urban de kine ara kum mo ndam bu jopa bu ado non sa mo magemadi ara bilamu yon koni kenya sabu islam nda kitindi
aro kallen kaba ajimidi to humbate yana wuruba me kahirun daiman o kunna ibe kinyalli da awa anglais nyana kunna ka dungara ak kuma masalin wara ko gondi ida diga londres ari wu kutinya ida honsu nyada agolla hin ho ya ida nyara aga yi kan lage sakini mo be aga yonu nara mo be ajmango aslama on kan yehede ay ogo sakini mo be tani ida ge mana sawa afasi belengi are no muno akswaru muno diwa ko legi kam legi i hakabe ko dunad al ahmadiyya am kun million na al sallallahu o mi mo afrique yere gana yo no nyem mo sri te gana ni yere kem filandi burkina faso o yimbe mo jamani ke len mali yoyde are me max mare sino no karime ari gana ayyan kabugina ala labur yali lirewa aywa usur mo di jari ngai wasse wore jama mo re hankan ni palestina ma are sisa gore ngane galla danga ni mo ni wandi wa ka inda ngaro sehne to hora wi kitabu kinanga angi kalle ko nangi wa bidenya na mo be galla da diwa nyana nda mo be galli kada ngako ni has gore ngale ko be hiddan tan wono o man mekta kindi o kita tawadi isa yang kayin pin kahana kenta tawadi kindi na nigam ni awae man karunko hurim ma karunko o kinno kun kahana o ogara be so himbe ni o sire nganta tawadi hiddan tan wadi بسم الله يا يمون يمكنكم بطمني قال الله تعالى هم كنيا هم غنغني قال الله سنني صوباننا علن اللملاننا بس الله يعني كمننا أو أنكم بيننا أدي ملكا وخبر جسمني أنا أغدني kuda ina kumbunni kafirahum bitenni kanta tumunde nurunga Allah ta'ala majrid hinna na gani titunanga tahiyyatuhum Allah hinne ki atike hay kuni ne ya bi Allah yawma ati kodambe yalqawnahu igo Allah gemal limawnu malikan salamunya Allah na baraji sawu min dangani kariman gem qorengani tahiyyatuhum منه تعالى اسلامي كراكوتا الله كون دين ملك المتينا كنا خراكين كومي كده كبي هاي كلاتينغي الله تي ان سلام كن خير غادي الله غتاندا تي كيسي غان كما اني بونني ميم بونني ارنا كينولا انا كو ارا كو منيا ان غتاني مؤمنا خر الله يغونا غوندي na sirdi baka ho no akinga ta hawla ta Allah so ko banga ara wakati ko aron nelle atoda ayandi ko mo logene outlar na khere la kharam ko mo gonta qara Allah him ko wa asiginte aga samunte aga taunte na daiman angon no qosu ango mo qosu ba zikri wakati posre daiman Allah wa ko no so wa hana aron nelle bulale kinna husel ikiwa ga hinna im malikanu khafar kesum de nyana ga daga ni gindai na honya sirra ga taw sol malikanu na ti Allah nya he ko maka malikanu ko le duro nyana la an na duwa nya komenda awun na hanai
nahangi ba Allah subhanahu wa ta'ala ki ayara munnan mutuwa ni yamba ni wurgi asuka mande haygal osukri mu'minan su nanti qarib binko ani senundi mu aga hinnana ndi malikanu mu hinen gudina akama na nurun gudi akama na asundu mun ngarindi kendi kumurin mani islami Allah haygara an zikirin yayi men kandaki Allah hinko na sabunya Allah wa mpin konni wadhkuruni azkurkum Allah ntanna hene tanke zikir kayde ay Allah sunta kome na hankine ma to rankine na sabunya ati in takfuru fa inna Allah ghaniyun ankum agandim bisrin Allah yimel hin tagaybo aha ku fanden na hana gaymala o zikrina an hana o yimala Allah karin demo baka odo hin suma kebre ago kemo odi an ke nyan na haga wo an zikrindi maga mumwai daliman an siman dinnan to an na hanga daliman an na hankoni Allah subhanahu wa ta'ala bati ya gara ko daga ne ana bukatin ko na hakan ko na luzura kinanga kinmo akanun dini amma kinya zikirin ne kinni hi kore bati Allah gara wajibi do kama ana bukatin ko ni na hakan ko na hulko ko kiga nan kitanga makatanya na ke wara batini kinga makite ke wara batini kinga makite gajeme maganda Allah hin konne mbane luzuran tadi atango mo osu annanya na ni koni anni ni law lille kini me ngana konto an so do men serenga wanno woni anyata illa gen din min tadi janaba min tadi illa gen hin tadi nyon ko ndew ke mag man tadi ko man tire an tadi ko man sahwa tadi an go mo amal luzuran kinanga ama haqqi kinanga kiwa ko ni Allah konne fi qorni afasun taun kasun den muslim da komini na ngane siti anga koni gal logo mo igra hollo inne pakebe ko ni sigi wo ke annake kita ta kamsi wa awqat sire bukratan wa asila o mati maganya wa sanade ay ko nya ku gatinu ko kon nya ku gatinu بسم الله يا أيها النبي بس نجامني أدي ذكر نيو سرين بكر بتدي كتا نورما كم من ذكر نيو بلغوغا كم سرين تقو بتدي كم قرين كما كميو دو الله يكون دين تانا الله جاتين صبرا أكمل سند من النور تانا أسند من القرآن تانا أن خلاص تانا Allah jati sabra bari Bismillah ya annabi jimmege anna dogu tungama korange malamin khi nanya shidanga anyumatun kama nanya nyagalindana himbe da sagana ngakimuru aljanna gongundana himbe ga sagana waro yibedi koran yakirin dana kata Allah batinga ti Allah ya maringa kodanya hitillenga wakin noro dingani وبشر المؤمنين بأن فضلا ولا تطيعك دائما وآية سنون ينبعيني الذي قرهنا تينيكهنكو عرفارين قاقل تانم أن يقيد من الننزل فسمنتار قورمدا إبراهيم مؤمن أكينيا بلاسي مسلم أمكاني Islam suuti mu'mini Islam suuti mu'mini awgan Islam on jukunti mandi kimma kem pakati nyani amu nyana mu'mina
الله صلى الله عليه وسلم أتغني الشاهد أتغني البشير أتغني النذير أتغني الداعي أتغني السراج أتغني المنير آية ناكوت التي رعى الله فارنك أغتير أن يهم بي كندي أو جمان ناكرك سنة الله فارنك صلى الله عليه وسلم أتي بإذنه لزن كلمنية الأمر يعني بأمره لزن بي حكمة بيغا وادي نحا بيغا واي كين يوهن ونديني بسرين نارو وندي ناني دوغي ما ناندا سو أو قطن دوغي ناندا سو كين ونونو نانجي كيا سابو دغني شيخ نمو karamɔgɔ ninnu dumuni karalen mun da an gana kurana durusi ina ijazan kinanga kinya haylu sunma an gana fanni be yana nyamana katai ina ijazan kinanga yani wara kin diganda an katake kinga ne ya bane kinu hinnu dinanda kinya sabuni an karamɔgɔ ganda dunga himbe yanda na luzunun kidanga anya tuwawu yau anya kandan da yau akille mun ne munanda anya mo surna ma luzunu gantano ijaza gantano anyi me ga anya tanduya qad aqala nafsuhu wa ghayruhu anda nyi men hallo gondi an kuma ndam himbe nu hana hana yaqana na hana logo hikin وسدت عليه الطرق والنوكلي أرون هكذا كلي أسوس جنتين كاين لا سرنا كيفهم لا بد قري كما من باي وشني واحد وقت بين الساعة أنا أقول لي لكم أنا أمين يقول لي منذ وقعت نمو قلت لا قرين ما يرو مي كي يرو هلاكهم أقول لي منو himenu ga gole ngana mununu ipape ni mo iwi ibene no kono o gole ngana mununu awunni ki haqya ki qarange do ki qarange ke luzunu ngo ama yani adu dum ngama angi ngana diga tingira o kenga pape ta anga ndaki awani mununu wandani ni manga tan kata pape ga tanga awni hara ginanga watu ginan tinge me papier nga yinke tillaw ngani papier ke ko en kalle ga no dan kalle wa kena ko en mama kini o maga o siru ma ko en gam wa allam bin qaw ke mo godi ko won to am biya so ke mo godi law ko illa daga so ke mo godi an na argi ga na siringa aga dunganda annanya ara sana kinanga malakhiru laqi an gingana anya an ga wa an kallin nan newu am gon sirenni and han korenni anda ado an go himbe katanene dina himbe khalle kebe ganta maadi وبشر المؤمنين ولا تطع الكافرين يا رسول الله ما كافر يا مريم بطون أدمنا هبن يا مريم بطون ودعذاهم عنا إيتوران طوننا ما بيتبيدي عنا أمكن بيسني الله تعالى الله وانغسنا وكفى بالله وسط عليه وبسني وكيكون الله فارندا كيا وكل يوم قدر يا أيها يمو بين أمة مني إذا نكحتم اللي المؤمنات أغاقن لا أيوة يغندي سنبون يغرنا ثم كم قال لي هذا يغرقوا ولا من قبل هم أن كانوا تمسوهن أغاقوا أيوة من قبل أن هم كانت تمسوهن أغاقوا قرونتيا
وما من amanya عدة gilli laydai لكم an kun garandana yugo dangani wara ho yagarbu kamma igo تعتدونها billayda taboy nyana de dura maniya yugo فمتعوا kudo yagarera kine nyagamma ne yugonti bugadi Allah ti laydan ta yagaren kamma an na warade ba idan ni me yugoni yalli limmin piwono ma limmin pintano hinun na mari nyagam medi min da wutu nyagam nya ati buwadi ay tille da pintano me kallen bele kallen na nya dro kallen le da muta nyagam nyaw nyagam ma nyaw so ambal فمتعوهن كل أغنى بنيانا قليل لهم قليل لهم ركول بكنيا يندني أحجما أنك أمني هوتام كل لكتيدا والشهري وكل كم ودي يندني أحجما هوتام كل لكتيدا هوتام كل متغني أو تلاقي أنه هو البكني أبو هنا ما aywa kim mo bani yani bas artamu tam to ken sabura aywa an haddo mazene an holgo sagare ala wuce nya ta ko gal ke ko da kin hulani ya ya ken an na dam ko gendi himme no gara tirni ay wonde kun ko nyawtuno ala wuce bi nya ta on tan to ma kebre na ko tan kon to ande halle ko go kine no kuma min diga bananti ginde yaon gani a tafwidu ma bo kenni ni ko bo kine ganna ni huta ko ko ni deni bane kebre na tagani be ko kine kebre na kinga wasa bismillah وصرحوهن أغني يوم كتن نسا وسمويا كم parangari يعني كما ميتو لا ضرر في الإسلام ولا ضرر ميتورو ينتقي الإسلام هوني يا سابودا هو سابودا أكان تسوق نتسو قرارة كورا بيس وإيمي كتنا يقول قتني أكان دينا ننصروا قتني بيأكان تك ما ننصروا ميتورو ينام كونتا كينيام قطو دينا نتا أولي يقول لك وري بسم الله يا نبي بيجي أقولتم كنا أحللنا أزواجك ودان كابون يغرون دغني أندغني كابون يغرون بينو أنغلقون تنبون بنيا وما أدوكون دغندا أنكتم غلقين مرا كلهما الله تعالى لكم ساغني أنكم من برونا وبنات أمك كبرنا صلى الله عليه وسلم حدثنا ما كومو كيتيدي قال هم بينكم تنبون كني هذا مما فعل الله عليه الصفية لكي ويا بنت حيي بن أخطب أيوة خيبر كان كل نعرفني خيبر كريم أن يرى الدهية الكلبية أيوة يتألف عليه كني بني قريظة بني نضير دار أولي دي منكر يكوني وكن كان كل نعرفني يعني كان كم سنين كان كم يمقى يعني كيرانتا أهينوندا إذا كنا نجمعنا حين مارنا فتنين أيوة كبرنا إذا كنت نجن دهية الله فارنا هو ناوت جلي ساعتين من مدينة بكا خيبر الله فارنت أدنى صلى الله عليه وسلم أتي صفية يلي أيوة نانتر من أمور دمني يعني نبا أما كسرعة وجو أنك هامون نانتين أو نداري كارون أو لا لا أرى ترني أنا سكان نيان أمور دمني يعني نبا أتي الله فارن جلين نكى جو كاهرة هون دي أنك نقول نقولي كده هذا كني كوا كوا أبي من زاورا atani galinda ko tay masalan no wondi ayya ke huluni
Allah farinda tirni mani batina nya ke kun ata sabo ngel kengente ati kota yu ngel kengene aywa nkina otunga nyonye ni nyon kolam awa ayu kolam to ke kama adiya ne gamne nkui ti qaso mbugu kamundi na li yelen to ke kama nga wundi nda ku ke laga min kinada ndinge ku qaso mbugu kamundi na li yelen to ke kama atin kina yana henta linya gani kinya badanya ga atin dangani jangka nya ngi nga arabu num panka mage muhammadu anya ga bu demu ke mbate atan ku jogo ngi anya ngi nga arabu muhammadu ke be awa hayno sisa kenya landa dina dingi anga munana nya ke kinya ati ku jogo ngi adi ngati gilinga ni kahiringa ngamunda atunyen ni watinya batini ya ke Allah faran fatiha le safiya fati sun qasonni hijran tankaragen sine aqabumu baqi mimma wa hiya mimma afa rasuli kotana juwairiya aka ngabe gane juwairiya kan kimbini harsu khaza'an konka kananke mo kenyare min harsu ya igara kun gajana kulliga igara limundu ya harun taqandi agi musabitu bin qaisiya ibn shammas majana kinyen aywa ya garke madina kine aka man gonta daga ne ke gon hakka mun durni al mukatabina ko anga na kitangam bora aw kengori mun yini aw nyagandi ni ari nyagandi Allah faren na kuma ara tirndi ari dukala ba Allah faren da daga ni ko yugo wono kinnan pasuke anga dango dugene kinga atike ne maniya atan kaman gongati anna gori hakka be tuba ngiwa kinnanga amura kine gindango dugene yaga atin dugade Allah farna gori hakka ke kine adiga kini ikaman goma kinga ni sabitu ibn qaisiya arkata Allah farenga anya horiya Allah farenda yani usurungara kemmu khuza anka yagayo khuza aga yagara go serebe maga ayugo allimine be suri qallem por ti inya Allah faren karun goma Allah faren karun gon tasrinya na sere komeya Allah faren kallun ta hidi sere komeya be suri kallungara Aisha wal annu dagani ati ma yagare wari an handa barkinga kini ihawan kanga nan koto juwari yatiya basa abane sabura kameka bani mustalaqi kameka adu kambil serebane de har kame sere gabene kameka asura hora on kita ambu kuma gondi abane barkin sabura kin kotanda ni yagare ke wutampille sile aqahna fadi hijran tankaragen sile radiyallahu anha wa anna biha Allah ya zingi kibir Allah sallam angra yawru hutam pungini adu angra himminu wutu na hutabo makini ya adu tumbaru binu Allah gari saga katama nda su diga nanda bismillah wa banat ammika
am pagar le nyaaru ko ko kadiga nanda وبنات أماتك o banatu ammika o lam pawatu ngari nyaaru diganda وبنات adam pagar le nyaaru diganda وبنات anni خالك gari nyaaru diganda وبنات خالاتك amma agi nyaaru le nyaaru diganda wa اللاتي ibinu hajarina maaka iga bagambana kunna lim madina kapanga de ki kota slama o shartin ne bagambana kunni himbe ngani makka har islam ngani on tarkuma bismillah wa mar'atan uraya qad gandanda kengani tumundane yare وهبت نفسها andi du kini للنبي andi minimmenga إن أراد andi النبي minimmen qarala أن يستنكحها ina ya indi nani hutampo he خالصة ora kem qurandi لك anke nya dangani للمؤمنين kutun takenta geni de amma kutubu angani ya ale hutampo kini adiganda anu islamu ngokenga tumbare diganda anu islamu ngokenga hagar lemmido niga lemmido matugune lemmido hawatugune lemme kudiganda ado besu ngani du kini anga kenna nyai ya ko hana sehen ko ndinga ahinyeme ho dadi kendi gamba nyada ya garen ni du kini sere utampo ni wajibi nga haraga nanya ahol lo kampanye wa ni du kinanga kentanya na ya undiga men kai ba aram kanndi kini o kuyendo yawu intabana yawudi kite kuyedi kite ngadinda yagindanga kebrenga adimo nganda kinanga yawu gama fama adi kemuri gabene das kutunga ndanya an walangale adu hutampuna ngari adi haran nanya hutampon bolo gani la Allah farin kalle na ko ki kun wali na nya kin nyam wodi kin diga abani ya daga ni kun kali ya harin dan tanui Allah farin ya kun ya harun nakati maimuna kundunga bintul haris zainab kundunga bint khuzaima ni kan qillati ummul masakin ay sahaba ikorindenya gabenni imiskuninya gabenni aya kal ku kabini kare kare ya ma himbe kipetenga ni miskinu ma ahinsu kemudengiya wakinni zainabu bintu khuzaimah imiya kelli miskinu ma madina ngeni ummu shuraik bintu jabir wakin qali kemodi khawlatu bintu hakim kin qali kemodi kusro nagati kwani du kini allah farenga kunu aisha radhiyallahu anha adin sugenga nagri ni toko ko tegerni ya gari ni may dugri wona ma me wadi in so nga nagri wala to nga tawni hay mo dibini ya gari ni may dugri wona ma mangina ba mangine make me wadi ya mo billa lingo bene kini Allah gar laqabi mun yada ngayyum bangi ara himbe sowada kana hin kana wono de kimo diga no kuda aw ke muslimin da kitabi ganke chrétien ya gare yahudiya ya gare o kuna kenya gi ngakimma diga kenda man samuda Allah faranti ikida mundu Allah maga iyi medi yaqu isullu arjanna di ti Allah ti dumeda aw yahudiya morno kersi morno mo ke sawra kunya on pram tanga kin kama ato dangal ayandi Allah farin ya kunni islaminu manuya kan islaminu su ko honde manu awaken nan quranta kinnan suronta i wonya kahiriya ahilani ko me yagari yawum paramitum Allah farin kama masa ko me yagari yawum shafingan kebeya ken katantemu Allah farendi jeni en kanne ar horu yagaru utampon kitambalago Allah faro kana jeni wa kute mpinda yago kabana ota nalu wala na utkunga bokke sawra ken go haram na kenga hillo oke wala mo wol wono kumu tenga kenda ken so mo demo kane
honu ko munyo ko kada kun kana suwa kana kane sallallahu alaihi wasallam. Bismillah. قد علمنا ما ودهنتم فرضنا ووركل لكم عليهم أو أسلام كنتم كما أزواجهم إنهم كيتم دي وكنتم كل أنك قلنا قد إسلام كنتم نمغى داني يغرون نغتلي إما غيري ما غندا يقولي إما غيري ما يقول الشيدا إما غيري ما هتاكو ما كيني كنتم قلنا غنغتو ومن قلنا كفيني جنغا omati anjahu anta sorno seda halle aw sorno kem balle aw sorno hutam kom balle aw sorno wali halle. Bismillah. وما adu hom kitendi ملكت ikitun gara أيمانهم kem mara ora kem koni kutun qalle ora kem mo koni لكي لا يكون حرج wala kinya an kem bani da kuda liri yem maganya عليك an kamma ya umpiti وكان Allah ta'ala magri غفورا afara na gani amagri inna na gani ترجي من inda o gilli ayuru bayin an kem mahawla min dangani awa adigan dangani anna awa yemmen dugundi تشاء an gara ken dugundi en kanu منهن an ya ko kudi na dillenki ko ta an ken nan kan ken sigi hina hulani wala hulani ko ken diga nana وتؤوي من anna yemme ka hukatanga an gara ken kanu an ka bundi wala ken diga nana. Bismillah. ومن adi yemme be ابتغيت an gara ken mundu an ka bundi ممن baka yemme de نزلت an gara ken latunni ولا جناح kesu junubunta عليك an kamma ke ay hetan nyankai yani ya harundo mena wi kota ora yurugo ni Allah farenda kota be ga nan lingada an diga no kunna to antana ora ken diga dana na tagan ni ga mo be ga lada arhim be ga dare ora diga dana zalika quran ki yuru bande ki yantinda أن تقر ya garun ya inna quran ولا يحزن imma garis suno ويرضين ina dungeti honga an ganda ken kiniya isu banin baninga wallahu ta'ala ya'lamu ma awantu في kinga قلوبكم an kundugu sunna mundi ya garu kebarenga annan mili kata hoy annahu sugandi aranne unde nyanken kam mahimbe gan hiqotenga wa kana Allah ta'ala madri tuwanan gani titahunga amagri no gani bila kemo Allah gara ko mo be hakran denga famu kyanni ya garu ni medangani ati adina an taqarra a'yunuhunna ngina o kundu anyi ngendenni akle mundehe anto nyoronini Allah gatira diga dan kina mo be yalu marana nya hundayra amani bi anyanti anda Allah ri fare mutu agatira diga ndara himbe ga dalu marana kenya kemre ngani mi basa Allah fa sallallahu alaihi wasallam anta tore dogonta karna yongolandi makanya ta gilai an gara kenya banan fa jumu bodo aga tawi sakon ne kebla kemani me ila kin ko Allah farinda makinna ya garun surundi ya karena tabu aga woro nganda kenya anta gimi Allah ga ti honda ya honda kaliga amani me kira Allah kenya ahine na kama ya harku yimin ina bugu sugeya ina bugu torai ina bugu butuya bo kila ko serebeda ken kamaninga tlaqari nan tilimu dina besu ya ki diganda me amanya ko gabe awono adiga Allah farinda amanya daru ora honu ko di hosuna ya hoyi ngani tambo mutu a honko bani jonko ko sunan poyi ken sabura amadu mi kene sire kalle bani abada wa kemu bani nga ima wajibi da kamma nka ama kenya abada ama diga sire no koya sire kotai ama nyenge har bani di
mi daiman yugonta telemunu na nyorondi ma anga nyini ya garunga antu kuma maganta bani bani mais pour ken to ma yamba ya alla farin ka gumu na simme alla ti honta mu gobe ngal murana nya kibira kem poten su dukun kale wa ma zalika nan ka hoke su ka man daga yaran bani da alla farin ma himbe gati alla fa sallallahu amay nyoronde nyana amay klemu ta nyana bo serebe iti himme al morana kenya agamanya kibria ko ne ko manen baka himme al morana kengara himme al wanda kengutu himme al ganda amake wo wona alla ka ta daga ne kuto amma ara kunto kima amma wajiban kama anna tagani ya yarudo menaga arakin dabari sugandiye aw andal manda mobe Allah sallallahu ira ho kina yire ara suhaina tokono Allah gar himbe wajibi de kutun kama arakin menyanya Allah sallallahu sikandani hadamare bejeni hungo na hilloy bane sunno memon nyengene kata bane wa ay meli kunuma kinya sabuni anda tagandi hon tagandi awtin Allah inna hadha hazzi fima amlik fala tuwakhidni fima la amlik aywa ngaro himbe Allah kim pay kay ngangara da himbe Allah nganya kana magil diga tikenga yani honga na hilbe dorum hokkani yo hokkani yo hokkani parce que telemun taxu kinyam mundi o maga ngana nyorondi kanu yindi kima mundo maga adul bego konni atto nyoni nan telemu mais taswiya la hongo ne hilbe doron hon tanyor no sere maga ala kul hal andabu aka gume beto ma de saudat anya su nyondini wiyendi kimba ne kinni miana iwi ko tankini Aisha radhiyallahu anha gumunti arenga na ti yugonda ndi muy ko tan kinanga misalle yaru siki gandai kebringa anta geme yugonna aka hubane magade ay yugon kin jatene koy alantano mandati nda kini hulaniya ari tayne yuto wonda kini kinga kebringa aw kapaken kale anda kini yugoma anta ka basara sukalle ngai megandi tayne yugo ndi muy ko tan kini hulaniya ini aw kapaken kamanen kale ba kuye be ga ligey fi ngumunti araw bosini araw tini nda wutu kale ibdi basiya nan dani mena gini anta ka bakay kale aw bakay anda tira boy kimi ni Allah farin korendi sauda turanya ari kallen ka wa Aisha ma sallallahu alaihi wa alihi wasallam bismillah la tahillu likan لا يهل النساء أنتي يغارون تدقنا لك أنك معلمين دغني من بعد ويغارو كبي هلدي وبنو غران سوغاندي بلا كيبي ايوا غران سوغاندي كيبي كوكاتو امغا كوتنا ما هودنا كهيا ولا ان اما دغان دقدا ان نمبراوني تكو يغاريا يلي غلطني ولو عجبك حسنهن هذه سورين عندنا كبرنا إن تولنا هوتو كنت كبيا عائشة رضي الله عنها عاتك آية قال لي كنا مغبي إن تولنا هوتو وكنت كبيا
illa ma ganta yagarimbe ملكت an يمينك kitengara ke mara ke mu digananda ke halle ko halle mariyani al-khubtiyya ibrahim ma muqawqas yana kini ko misran pankama askandariya birin wokiye allah fa sallam ala harenki katta tun ko nyugon suya iqi kata besu ko mandenga akem pare ni hatib ibn abi baltaat bata ake woni har sisa zahar le biso wake annu ruhu bismillahir rahmanir rahim agri muhammadu abdullah remme awra kata muqawqas qubutun gon krese kisiyemo komebe gara kande mbatu kama ku halle ngewan killi islama gon kirindenga kisi islama anna kisi wangana islama anna kitabun bil libarajen kitab la parce chrétien yani angana bara awa qubuti qablan su ajurbuan kamade masa angana dungo sisanya ni kan ngene so duwede ar ayan to koy allati kitabe dun gonu qari kata kilima baniya ambana usudu menaga una alla bani nago umma hillaka hutay bata ngari muqawqas arani aw askandariya adangi rabata ngina ala khara rabata ke dar bagi alla ko khore bata nyugo wa ma adaban to muture kambenye ara waraken no nara kantre harissa aw kim bata no godi ara tampon ra kama ara kini itumbare ngoya ara jabu sa bismillahir rahmanir rahim awrni kata muhammadu abdullah rembe agrim muqawqas ya qubutun qirse kisiyengan kama ndan bataren qara nda nugurum famu adangarin kirikata kebeya nge watu animi nyimmen wo halle nkamma ya simana aw baka no ko himbe gati shamiya ndan pare ndaro okay kana jabu ala kulli hal bone ketem baso bone mumay bismillahir rahmanir rahim arken sahib batageni ken allah faran daron tawni assalamu alayka ken allah faran daron tawni nda karanda famu nda faran daro unsa undenge howorni ngamma ya simana wona ko masham ala mushkilatu fadlullah yuti man yasha alimi yawo allah fa son tawni agalihim adam gobe no ko be awagna noni keda ken kitab mo be ara kitabi gan gabe kitab mo godi and bi nim mun tawran ni shamiyai to ngunde ay bakano ina khataw ni and min mi gabe wono kuma shami har ginde shami ya kallen gabe gadi bin nisba himbe ga diga kisrai isubu madina ko tabane akko ta sonata mo kenda bata liga na bogo awr wayin wodi al haren kari Allah farenta da mazzaqa Allah mulkahu aringa bata gam bogo arna hangam bogo akanya ke mo bata ga harenga ar kamé dinare kine nayiramu karage kine ala sahaba daga ni tumbaru hilli wadi yani kusunnu nyani wa ko muhe oy me karun ko nyani oy mere munyani mariyatu adu sirina tampille yirame tana wadi kunni misran qubutu yiramina tima sirendo odindo nadindo miski ngadi aro wujine men kalle ken kage dinare ni kameya men kalle ni wujine ya dinar ni gara himbe katu gor tammi tampille ken dinar ni
ومثقال ni aqlu qutana qenche kem pallenda yo ke nyugo kiniya yo keke wurdo meni bagale nyugo nda ken kiniya sete munyane mo keda nda tumbare tanakiniya nan kaho kusunu ko hilliya arunda komo senki nyugo kiniya atonti mabur komo senki de tahana tun kan nyugo kinya na ekhri mandaruma aw kandi hankanga di nukungo qarehene ngana mugun sikama aser ngete ngani iyo komun senki ninya na nukunu ngardi ken sabuda wa sikama aser ngete ngani kemanyi yon kaslama hunya na killa khawara islama unda haram ndi sondo ngura wutu komenga kem param deyen islama unda angana horem unda komenga su nandu tugu ken no kusu andan krikite nga awnyana horeya gurinda kinangari an koni garandu tugu na horem unda komenga su awnyana horenga manda ni nyon kiran kota kun sabura awnyana horenga donc islam on na killa khawra islam on kane inyanya na ara kem men nyugo kini alla farenga ke bagale kulli anni atto goni ti dul ara sitara ka hukeya alla faren si to be gani lizaz ken si yani ke ati hatub mani sindambelli an go keda kebe garanga ni ati si tombo nte nyalla da chajo nda si ni go to ga ma kemme nyeni o waqil al murtajiz kebirenga ara si ni go mundu misran jamani ndi kemma an kuto go nu kebe kama na kobo na ken kana ka hay adi qirire adi qarabe alla faren sibe to min al maymun kinni ke siyai ara yagi qahana buguni na suroni na kine baniha misran jamane de be nyugwani yagi ke buguno haren sage ado kesu nalday kebe gan mariyai alla faren lo tikena way komehe iyimme le nyugwani kenda ibrahima sara alla farenda gayyaga kallumo alla farenda ati a kenda aga yage nga kelli yage suya arna barke ra yage ne alla farenda ngi duwa sabuda ngani misran jamane de ban ha yage ayam pasu yage suya an sahanta suyi an gaba suyi Allah farenga arna barke ro himbedi barke ko kendi yo kida wum kita Allah farem hinka maile na to Abu Bakar ka maile na to ma Umar ki ni islam on ki misra na ni ke gubane wono akoni manya islamiya la hinno ida kon nangi me misra manya ti hore joge gabe amma kisra be gara golli burenya alla farengari langa alla farenga kiya kota yo umar kiyendi ira yugon kari na ali aya urundu limul liga na nonna burendo a hoyna su qoro ira ni madina alla farad arni bo way khabo الله فرل من إبراهيم أفاتي ذو الحجة كن قصوني هجران سين السيغوندي أسارين دا فاتي أمد الله هنا دي قصو سيغي هنا دي تانيري كودا هنا دي سيني وهكذا أغفاني
ati diga sallai diga suturi ay mema diga sallai bismillah وكان الله تعالى مغري رقيبا تنجين داني وسوكا مني يا يمو بينو كنغتمني لا تدخلوا يا سيدان كنا مغرو أو الله فارسنن كنكني إلا أن ما بلا كيبي فارن غندا دنين أغدغني إلى طعام عندها كريكا تيغنديا غير الناظرين كبرين قرو لقما غاري ننتنجيني يغندي مو يغندي أدو كريكا كريغنديغا لي ما غاري تاغو تاندمو يواتي بايغاتو أدو كلي لا بسم الله ولكن قصا إذا دعيتم بلا كيبي إندا قري فادخلوا كم بغتمين قرو فإذا طعمتم gilla wanda yige فانتشروا kebirenga kakusa ga sanki ولا مستانسين kamagataku kiri hatallemu ganagai masala dangani إن ذلك adam ku gollu hillinna do nani ammakri manantakuna yigande mo yendugo ma yigande nyiga hale nantakuna masala kunya yuzi nabiyyi in alla farin torono ga wasamun an kuma na kuna ga dangane Allah ta'ala لا يستحيي anta togonnini الحق illi haqqin ngade hogani tunga Allah farin bakhingan himbeya Allah nda samu ken ko ninga koy andan kari illi an na yige diga kentana aw samun na ka gara ngantala la wa mpai gara ka gara ke kona ke baka ke ko me baka asamu hibe ga wono agaranta ko ni Allah wa ko nada Allah la dangini daiman hin ko ni gana jongi Allah farini bo ken ko ni kendi kayri zanya kita kendi ho hon tabana awa ko ni na qurandi nda kagara hasa muntinga ko imbe gara kagara aken go samun na kagara aken pakken ko nen sam dinge bas kan do hakan tabana bismillah وإذا سألتموهن aywa bira kebe sahabanu ahanda Allah farin karun kun tirindi متاعا yokeya kare فاسألوهن tirindi من وراء nanya حجاب sutura ngaga do menaga ذلكم nanya kimmo godi أطهر kiyan senunta لقلوبكم an kun nugu sondo munda قلوبهن aru yaru ko ka sondo munda ngani nasamiya awo no kuma jaman no kunyani wa jungolle mo mina gayi mo mina palagen na mina selare na mina kama to qura sigi kambirandi na tirninya kasigi nonko sutura ngagaru kanno konna gan islamin kan da bari mo islamin kan garo bani anya go kansu ya kem pidi islamin kan da bari mo sire anga naro anani dun kutan nyugo andu kanno konna kenya islamin kan da bari mo sire an nari kena minna kasigino ana tirndenya ana gani bismillah وما كان لكم التي أمنع أذن قولا تعنكم سلامي دغني أن توزوا رسول أنا الله فارن تورو بشيء هربانه كن سوى الله فارن تورو سلامي التي ما كان لك أن تفعل ذلك أما يغن سيري تان أنك يدي هو الله فارن تورو هو الله فارن تورو بشيء اللغو مغومو أها بيسو تورانتو هو غن تلاندا نيانغا أتوقع نانتي كيمين تاني سرطان راني أنغا واموندا هو نياندا أتو نانتا ليبي سورة كيمين لنيايدا كين قايدا akon demo beso da o maga me toro beso kendi nga alla faren duran kallenya hagemine ma kana lakum an tuzu rasulullah amani aga wogge magada aga paulan tatagai aga osruna gada agan torondi alla farenga na kalle ke duran ko parce que duran taga hunyani bismillah
ولا أن تنكحوا أزواجه amma nyanga agan surun ta kada ngani agan nyagindi Allah farin ka gunga من بعده Allah farin ka mani le halle أبدا bada kenta gi magada bada إن ذلكم agadan kun Allah farin to ande maga wambe no gondi ta Allah farin nganda kam ngani le angai aka ngutunu كان عظيما ati kenya junubu korea Allah taala ndini إن تبدوا شيئا amanda ko bangandi أو magara تخفوه ngondi yime فإن الله aratu Allah taala tuwana كان ngene عليما to hon suka no denga de kini hon no gondi to Allah farin nganda kam ngani le Allah farin ka bunu Aisha ti wawutunu Talha bin Ubaydullah ala kidu no gondi e Allah ta ko so do Allah hayra kona wala ngala ngama to gonde sutura sabu dangani kemme ngo serebe no wondi kenta na de Allah faren ka wunni o manu yayi yo harami no o kama koy mo be o manu wuti ngo harami no kama nga ay mi ani ndu ko ay wa atin da seretu akoni yanke ke no wondi ko ay ma akel Allah ma atro bay mana ken sabu dangani ay mela hidu wari du kama atingo training tanga nasiru tamikini ni meworin tanga jihadi ngade nyana keta ngo siru tamikini suruna sedai ngani meworin tanga ara kenda bari jihadi be ga kimi ara siru tamikini suruna sedai ay mesati ay medigi tanga iri halle ara komi horo bas Allah gati kana dhalikum kana inda Allah azima himbi gan qura Allah ma junubi gan qura Allah ma sirna kan kinga de Allah ko ni mati ana kunya Allah ti serenta nyana ago himbi no gondi akama nan tubi awo wanta yana ka atawi ke ko ni no gondi atawo gilli tubun shartinga ina soro tambe wutu i mentere ina komi horo ko an kana Allah faran sahabanu ko kana Allah radiyallahu anhu bismillah لا جناح allati junubunta عليهن yagarun kawa yani ala sallallahu akara oti yagaru kabiyawu andabu Aisha bani asu yagaru kore ire mummo himbinu ga buju wota na bami Allah kati sisa i wonu mono i habanu wonu i akhinu mono i mare mono a herni himbinu ko ati sere magaru Allah faren kara yani islamin kansu wa kebirenga i habanu ka ire mun ka i akhiyu ka hakaya ke awurni kembu gadi o gadi sere magaru kandi annan sigi dun kutanga awurni kembu gadi Allah faren kara islamin kansu de لا جناح على جنوبهم عليهن يغرون كما في آبائهن إيهابان دي كنا اللوكاني ولا ما إيرين أبنائهن كني كنا اللوكاني إيرين يقول بينو غني يقول تنارمي كبرنا كنا اللوكاني وفتحكم مو فرعون هو الليل لنقول قصصو kunna lokandi anda yare wutu lemu ngama himenu ga talle me qasosu angana tanti ko tasuliyen sur ankara indan kare kitenga kite mo dina qasosu ko ni warno len tugunu bo kebele nga koyesu kunna lo ima bangi angana ti awa imbu ankara indigi halanga ni ko tasu ankara indan kare kitenga len tugunu awa sharia mo dina kunda koyesu anti genta kende qasasu len qoro anti genta kende bismillah ولا إخوانهن alo honta yarun kamma i akhinu idu yugo bi go mai mi o habe mi o sare habe awdo kenye de mpawa ngere mineni la ni gare mineni la ada o yare mun mai mi o habe mi o sare habe
kendi kinna lo kandi do i akhi yaran bate kimti basiya bismillah ولا أبناء إخوانهن aywa walma anna jamni i akhi yagarul lemu nda mawo habe nda mawo sare mindo am mawo sare habe kebema kinna ndangi hijab ke na lo kanoli do wa i akhi yaran lemu bate kimti basiya bismillah ولا أبناء ما أخواتهن أخي يغرل لموقع أخواتهن أخي يغلمو أبي أخي يغلمو كما تباسيا أخا أبوس جاني أو ماي مو هابي ولا مو سعي هابي ولا نسائهن ما إي يغرل دوري مخا كل ورنو كنوغدي يغرل ورنو كنوغدي ولا ما أرو هوندا يغار غارو يني ملكة أيمانهن يغارو نيمك كترانكم أي يغاري نيمك كوميغو أكومي يغاري دا كلا ودنغني إن سهي ناني حجابه كينيا ديغادورو لدورو بسم الله واتقين الله يواتي يغارو قهانا كانوا الله تعالى يدي إن إن أتوا الله الله تعالى على ما أجري أو الشيء على كل شيء هنسو مغاري يعني هنسو يجون دي أيوة الله هيغتي يقوبينو أو جمي كنا لو أمباوا أني مري نيغو أخي ولي نيغو أخي ونيمي أخي يغاري لي نيغو أيوة أخي يغاري نيمي أيوة أغاس أني من إسلامي يغاري نسائهن amati wala nisai yagaren su hede anyi mi gani mu'mina yagaren dambe be an islam yagaren dambe be kim men li anga mati yagaren su yaro yagare am gon surenga he ma siga lankara wati yagaren illa wala nisaihin imen yagaru wa Allah kamanan sai ko da islami yagaru mu'mina yagaru ku be no hay Allah ga ti dungati royenga aywa atu kanu Allah ni sheda nyayde anda yugoni worondi kirim bawa ina yam bawa ngira ni wolle mengen ngira ni garelle mengen ke an qawatu ahe me yuwanta to kanu Allah ide ana qurati maniya wa kana ala kulli inna Allah kana ala kulli shay'in shahida yani bi shahada Allah nan sai dan ade Allah wa kalama de an gara kebe ronde sisa ta an gira ni woni ma an gira ni wolle menyen ma anda ronde ta an aw an gira yare le men akahe Allah watu de bismillah إن الله Allah ta'ala وملائكته ani malikanuma يصلون qosso kamandemu aywa musalliyana على النبي ani min kama Muhammadun sallallahu alaihi wa alihi wasallam alladhi malikanu يا أيها يا يم بينكم متمني أقنا ما صليا النبي من كما أنا كسي منذ أدغني تسليما كسي بيسرنغني قولوا اللهم صل على محمد وسلم أخبي قتغني من أقرم ما صليا عظيم 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 Allah faringa Allah maga yukibini yukenta korona yo aranta konni na nyime agara daronta o be kini i faregeya agara kamuranga o be kini i komegeya aranta konni na nyime gilli o gada Qur'an tafsir ke jobba na la wara yereya wa wutunu yereya kare na la wara nyamantenga Allah wutunu daga ne karakenya kama akenya amadu ma konni nandi ike me ho yugo nyana hina abira ke be hinga kinye akomo korenga akomo seninga akomo darenga
aw kuma nan to da karakinya da kama kenya ya karakinya da kama kenya akka mu yana kundu ya kama nya kundu na kem min dor ona to kenti maga aw hinne i mego himbe nyana da haygara kingoni hinga kin Allah farenga ati ike ime idi malikanu iwo ma salle nyana an mi men kam wani qorage amati kun wasulu de ato yansu amati wo hiji de ato ko ampi amati kun wo jakana ato o ko na jakan bonde ma bira bi akin Allah faren daron tawuma ahin konnenga ati ike ime o ke nyana i malikanu kana wa nyana kin daron tawo ar kallanka wana koyoy hinne su dombi Allah faran bangi ayam patu taga honsu ala al-itlaq fa Allah ma salle annabi men kama ken Allah hinne ne himbe go tokin titi idaron tawo kutun qalle bo ken hinne ga kundunga والذي يصلي عليكم وملائكته وصحبه وركن قرا كين الله هني الويا غمان ندرون دابون توكاي اي او غنكن الله يمغوبي انو درو تكن باكاي الله فارن قال لي هن يندو درون دابوني توكيمي حقران دمو كودان فرانت باكاميدي أما توقينا بسم الله يا أيها يا يمؤمن الذين يا أيها يا يمؤمن يا يم الذين يمؤمنون هم تمني أعقنا ما صلي النبي من كما أنا كسي يمون هذا غني كسي بيسر غني إكدي ملكنا موانا كيف أروكريا للنداء أي للتخصيص ها للتنبيه يعني المؤمنون الذين اسم من الموصول تصل إلى من؟ إلى المؤمنين كين مؤمنون قدر تاو قوري ناتون مقصل لنغا نيوان ندرون أن مؤمنين أمر إسلام نو قصل لفارم مغادي لا لا إسلام مغو عد غيره هلاندي رجب بكوني أريغانو نور أنكوني أنكون بحيكي يقول أغاني مؤمنون بلا مؤمنون الله رسولك هنا كريتاي يخنا مغسل كده بري ملك أنه الله قال لي يصلون أما التسليم كون كني من سابدا وكان الله فارم كوني ويانا تورون ويانا دغامبورون كون نادا ويانا غولبورون نياناي كبير على التسليم كون أبو قالني يقول الله ري ملكانو أي كنا درنو باني أنا كانوا باني غا تورام بكا وكوادي كي سابورا سلموا تسليما خرا كيسي مندادا ارنا كيسندي اغا دبل بوريغا اغا ديغام بوريغا اغا قنا غندورغا تسليم كيسي بي مون سرينغاني اغا بينغاني اتورغا دبكا الذي اتور دبكا فارندي كيسابورا اماتي كنا كيسي مندادا او كوانا تورنو او بيغا وا تورنو ارنا كيسندو تورغا نزلنا مغسلم قلت من دي صلاة من نكوني أن السلام كنا كاي تناه تمنتين تقولنا مؤمنا يد مندي تي مغسلم غني وان دتام أنت خو مؤمنا ندي قبل ما سكن تادي مؤمنا هو أكيد مسلم أكون كذا مؤمنا هو أكن الله قوارع الله فيه الله صلى بيرا كبي أيها غني خير سنة ونينا أوغو خير السودي على كمية أبوتا ياي إبدا أتوارون تو مقا o su konto taga hon su ko man den konto Allah faran tugana
ke ya sawna amundi ta ko siren soma ke bi da khara duwa unya da kendi sa o garanta to na har bane ke bi on duwara kon sa ke ya sawna aymit al bakhil man zukritu indahu wa lam yusalli alayya ay melakin ko ati bakhil ni koy igarinke ko serebe jondi amati sallallahu alaihi wasallam ati ken bakhilin kampanga iti Allah fare amma ma sallin to kai iti Muhammad amma ma sallin to kai annabi menti amma ma sallin to kai Allah fare de ken kama yen bakhilina banga ti Allah fare bane ngirina ko sisa wotri arakenya uju arakeko agara himbe yan anga de kenya ko na hanade agara himbe to kono anga na to kono ko na hanade Allah fare pinga ko bane arnan ko kebre nga hokanda ma ana kine duwa unya da ko ni sa la bakhilin campagne ni ay meti kunnuwa ike higa ko serebe jondi anga masallima kibra nan kuliti aya gaya awajibi ni awa seren kam an wundi annan masallin ya tabane kin imam malik madhhabina me shafi'i madhhabin ni salle su tahiyya lagare fardan salle ngani annan mu'asallin ya tabane kini wajibi an kama fardan salle su tahiyya hillandil lagaru shafi'i madhhabin ni wajibin yan islamin kama annan mu'asallin ya honti anga tagro ya maga gri na to amma mu'asallin kin palle anda wajibin monondi onuti anganda Allah farin fi ganda kotan anna musallenga anga makinya anda wajibin mun onuti awajibin ni anna kuna gabundi ala kulli hal musallen kun khibare aporen ni afas kun ta unnan kasaho batiyum po fasangunde iho kallagunde himbe go Allah tindondini himbe go seren tindondini kata Allah dina suka mantenga ado hane ado mogonsu kingen ma sallega bas Allah tuwanunti ma sallen wasrek ngin Allah har anga mariga karamgoya har isla gantai basana akan sanadun ni Allah farini mei asislan Allah farini mei wa ho hayke malikanu hilli wodan batte ondi malikabane kun gollenge muntengo na ma sallen ba na saha ay meti sere su gandati ma sallen ni ke kama ma sere su gandati assalatu wassalamu alayka ya rasulullah Allah wi ke nyonkin saganiya iwo salamu sagani danga ati sere su ni hiya ko ni sanadu na yime sisla wayo antayo andari ga sereyo amari ga sereyo ma sallen wo sere knyandi ya sawni wotini batiyende riya uganta himbe baraje bonondini du ko intawo ay kene mo asalle ba angara ko doron ari kanteni aranga na ko sauda yo kingena difference mo asalle no bati kutun na Allah tuwan nugo amma zikir kutun ko ni kulliga sheikhu Allah tuwana ya shaytanin magaradi na bonndam ma asalle haranga makalliga ken ko hinni men demo ken yi kama maka angara ko bare Allah fare mo salamu sagannanga malika ni wono agullen ge mun tengini maka sallim ba ne ka hanari gande tafsir ni wono an-nasafi akendi ila Allah fare ntindi ke aye الذي مالكان مواصلين الله فارن كما تاورين مني الله فارنتي الله سبحانه وتعالى وكل بي ملكين على مالكان هلي بيسندي بك ما هو لمنيا فلا أذكر
عند عبد مسلم ويصلي علي إلا قال ذلك الملكان غفر الله لك إكي هنتا كون إسلام سجوندي أكما نغوم أصلي يعني كما ما كم ملكانو هلغتي أرنا يا هما كين أنا كوات كبي الله دي ملكانو هلجابني آمين malikan ti arna ya hamma ma salibani sabuda Allah ri malikanu kona malikan pakatu kun suka mandin nanti amina kin do awjabi do anta jabi qat'an awjabi wa atikem ngabani yani intike hi kun islam sunni fala yusalli alayya illa qala dhalika al malakan la ghafara Allah lak فيقول الله وملائكته آمين إهين تقول نسلام قوري أغندم أصلينا مكم ملكانو في اللغتي الله نريا هما الله ديم ملكانو قوتي آمين كيف التفسير النفسي بدأ مغسي أن الله فارين تغمه مانغتي صلى الله عليه وسلم عليه الصلاة والسلام ما صلي أو سريد ناصرون أو الله رسولنا سؤال ملكة الله فجأة الله فريق أتنجي بطيه نغنا تغني نغطويا باني كني ما صلي الله فريق زادا أتكين سرين مغسرين نقام عنده كهو ما صلي كنا مسنا مغسرين ati kebri Allah bari nim bati en tan ni hilloy mo bari ni ma sallema ati tagande ni hikorea kanga ndo ko hayde am pasuke ati ke ni nga tagani ni sikoy mo sikonya na ma sallenga mo bari ni na hotana ati ke sirin ho nda suke kanga ndo ko ma sallege da pasuke ati kebri Allah bari ntin to e mundi zikrin suma na ma salle so Allah barandi ati man nigati yaw ati izan kembirenga tukfa ma ahammak angana ken koniya nan zikri sunya ma sallinga am paminga ni ho hoya aduna bindo Allah garan asuka man demo wasale yani awanduna surudi ni awalla rasulullah kemma ko zikri suda hina ma ganta ma sallinga anda riga sire amma riga sire asun han qorenni kema ko zikir rayna ma masalli an da ko koni mo di anda ko aw koni wati o koni wati du ko ta mun binta di ho onda di kema ko batiye da hina ma ganda masalli sire ni da ganin sitida bate ka ashatin mu'mina ko nyede aga new sire sura ala mu'mina ko shatin nandi aga man ni wanda amma ya mu'mina hina wala anni mu'mina suda Allah ga tin mu'mina na hohonya aw ne munada umma hasalle ni as-salatu ndu salamu wa hohodi ala muhammadin kinya to wani muhasalle kisiyondo nema Allah anya muhammadu da kinya to wani muhasalle an gara ko ni mo di angana kisiye mugayina to salatu ma hi qore wa hada mar min assalamu ga hi qalle hinya sire aga koni mo ma salli qire den tanu timma ugaranya kibane yayi ay kembi Allah fa suma ma salli mi wontanu tikke ma salli ona nya tikke bane yayi la nga ho ko ni gani hilwe kompa soy kimu ho gani hilwe kompa soy ganan tikke bane yani ay kimbi tay Allah rara kanni Allah farini mira masalla kanni salatul ibrahimiyya ma salla sirri ne o yalli anga tikin bane an kaban goni hono ken goni bo kenyi me akoni woni mani be
killu mani meni riwaya be gariari tammu honda nakato tukeni yo ken nakato ka kanga basu kanga ken suni na koyi na dillaka mun demin anda akoni bil ibrahim kallenga himbe gar rigi alla farenga man yimira kallen dabari na ibrahim rari kun alla farenga rari mogobe asrini anda koyi mi amma ibrahim tograri amma dungonun tograri asrini anda alla farin ko salatu ni na annabi nyimmun ko na qifarun ko na idun ko asrini muradu min kibe alla farin sallallahu alaihi wasallam ken muradu kinga wari bane kutte kesuni ado yayi akinga wari bane awo kutu sorono ka kutu konne ta ke kallen sorono de nandi ko tan ta khabaran ko kem palle ay kem bi sunne an ganna sahaba nun kamma ne khibarun pay ne zikrun pay an gani ni misalin den killindi on taro nan ta sunu kinga misalin den killindi yani sabili التمثيل لا حصر أم أبو بكر مغسلين اللي أقبني إبراهيم ينتاني أم عمر خلين اللي أقبني إبراهيم ينتاني أم علي خلين اللي عثمان خلين اللي ابن عباس خلين اللي ابن مسعود خلين اللي يعني بيسو قوم مشهور نبيتو تتوارون دو الله كننيا أمي إما غسلون اللي إبراهيم ينتاني ki nga ko ni lakke himbe ti la trente anga ko ni angu ko ni mo nya surundi ko ni ngana hillo ta hon paso ngati ngema ka kyam paso amma gare ngamma nya mo to na di salatu makki kemi di sunna bas se da sunna to nan dangi Allah faran sahaban ndi nan ga hokke nga kumma ka sallu ngono himbe do ibrahimiyya ngata ban do kingina ko yi mazunma allati ona salatu ndu salamunya uganda nya mo modi nani salatu ngadi ala muhammadin jam ko salamu nganda ka hay maqbul arigantinni musallimin har ko kan sai wannan ka hukenga alla dun konu alla batanu min as-salaf na wutu posir samantonga na la wara lengi anga walli iyo gabe musallim dabar demono na musallim su kontani na daho wonta gimme baganda ibrahimiya qarni dangin teke joppa wakati ken sehen koni ken pakatinya ken yimini digame himbi wani bid'a islam hundi himbi wani hikurumba islam hundi na sawaba he Allah farin sahabun musallim gabe mono himbi gadi ibrahimiya salafus salihin musallim gabe mono himbi gadi al ibrahimiya har lengi soba ga ngana salatu budu salamunya himbi ibrahimiya nga musallinya ni ummati intaha sumede in basume salatu gabemono salamu gabemono asudi ikrekerehi asudi naha asuri hadi igo himbe surono inya ngananda dunadi re la harakane himbe ga sahana mu Allah faran ma ibrahimiya akini mega gabo bane ginga ko ni hinta kan bene bane sabanda fam kim mo yadi i mega ri ma sallunya na himbe no ibrahimiya nganda bane iwo kentu iwa ko ni i meri kallunya wa kiyani ma sallim bina angati allahumma salli ala muhammadin wa sallim anda ma sallim angati ala sayyidina muhammadin anda sayyidun ka hay andanya anda nabiyyun ka hay andanya anda rasulun ka hay andanya angara muhammadu bane ko angara sallallahu alaihi wasallam ka hay bane kebrenga anda gamni hadam daun to kay amma wajibi annanti ala annan nabiyyun bane ko manna rasulun bane ko ay angana sengidun ko na ka hay har banen tay
manda maulana anti maulana allahumma salli ala maulana muhammadin harbantai au gemmi anna allah faran kir asigid au gemmi anna kir maulaya e hoy wodi gana ken nangi na digende gemmi allah faran bakene mariya an gemba tayi ngandar ni sa au sayna kama ila sigid fulani an ngi dan tagge man Allah farna sigido haman sabda irangen ko Allah ya la aw ko nan ken ti maulaya an ngi dan tagge min an ko Allah farna man sabda iga tan ken da maulaya ran ka walla ya la daron ta on to ngeni daron ta ko to gani ho ya aw gemi anda Allah faran kritike ma har ginde nanti الرسول كينغام باساي نندي النبي كينغام باساي غامك كبي ان الله فارين درو بالسيد والما بالمولى اما كبي صلى الله عليه واله وسلم بسم الله ان الذين يؤمنون إيجو الله تورنو عدي فارين لعنهم الله الله را الله ري فارين تورن دانا لنغا عري لنغا دوناني مي لنغا لاغرا وأعد عذابا عري ينغا قطعي تيلي الله ري فارين تورن دانا دا إنغني لغو داغو دنگيا والذين الله ري فارين تورن دي تورن دي كونتكين الله سنتا تورنا كتا أن سنتا تورنا كتا mi ari toran ko maniya Allah farin tora Allah farin adamare menga ko nga torono agosre kutun torono ko nga nyagali ni agosre kutun nyagali ni angara farin toro doron kingurin anda Allah toro kibra farin toro ndana Allah ti ira langa dunari adu lakhra nga ngate ngankay toran ni maniya hay gara himbinu ko da kama kenya de kuni ayugo براسرين مع الله فارن تورو الهوان والاستخفاف نا باغين بيغلوندي ننغاي دو كيني الله فارن توراني اغا سرسو خيرلاندي فاسونتا كونتا يدو الله فارن نغا يدو الله فارن سومبانا ما انت حسو كوتومات هربانيا كيني الله فارن باغين بيغلوندي نواي كيني الله فارن توراندي نواي الله فارن توراندي الله تورني كنا بسم الله والذين عدي يمو بين قانا إيقوم من يكون تورنا أرمو من يكون تور أرمو من يكون تورنا تيكون تناي إيقادا كيم قولي بون كمانو بايقا لكين دي غاري لكيا أرجنو يا كيم بانقان ديني دي وكيني هانا دي فاري نغاد دي باقلو من اللي دي مونانو anga na mumuna kator arakiko marakenya nani amako amanya ore ken tora ye amana ye kin wali kuma khoren kama ati anda jinu wuli ke wuto mbe khoren ngani de kunu wajin be khore seren kabanan kan ke wure mo jinu wuli ke timaniya kulani tikundu amako kulani ra kenya amanya aw itiade iti adanga no wange maka anga te kulani da kenya ananyara nyade kulani da kiko ananyara ko de kimbal allati likki khore wankane ange nan kan nempaka nan ka hitim paga ti hobbine nduronga jirubu nduronga akamanta sera anta muku ango kamana amdu hajum gondi dron la sere anna mot amdu mot ndamu ganda qur'an inde ayanda kanna anga namu adda kana mutu anga ma adda kana mutu maka teringa jango anyina lagami بسم الله يا أيها النبي
tiya annabi nyimmege قل angin nanti ankagu nyarun dangani وبناتك akoni alli nyarun dangani akoni mu'mina yagarun su dangani inti tonni iduya ti dambu ya ti dambuwa ذلك dampen tintonni أدنى kiam pasu أن يعرفنا awakyan kan tinta ina yaru kutu nanti horum nyini فلا domo يؤمنون sabul internito وكان الله ati Allah taala magri غفورا kafar hanai ucebe ila suturan tono ati kafar kenni ila la joppa amagri hinna naya inda suturan joppa hukumai da muslim ya garunda anyi me yakunda lim allin garu adu islam ya garu inda ibaka sillanga ina dambe nya na surondi aha anatu ina dikini horenye anatu ina dikini duri kan denye kin islam sirenye le bataran seru inda ngari mo woni qara yelinge ngi magar mi mo nyande kebrenga anga baka ya hare alla fi farina kan islam ya hare annam buguti mo islam ya harum mo kimu nyana sabui bataran bi gabe wudangina kille no woni banga na bugu mo wore islam ya harum mo gahe awa himbe gan tamu islam ya harum ma kan ta konida kimme mun dina ma ko nanda de bismillah لئن لم ينتهي المنافقون adu wallahi munahirun ga mahati والذين nafiqauna abiyum ga mahati في قلوبهم jena مرض un matenga kun sondo munni والمرجفون aba kibari budu sanqanun ga mahati في المدينة madina no onni o لنغرينك gallagari an suniya بهم nan ngariya nan silletidiya ثم لا يجاورونك كم بلي ترى تعلمه مدينة بني كان هن ملعونين kusu langandemo أينما no kusu وقفوا iga wononga أخذوا ini rigariga قتلوا di kari تقتيلا di kin Allah kitinga sunnat Allah kin Allah taala akil qasinga yemun di khalaqum gadangi من قبل wa kukani ولن تجد تبديلا antari harabun dani Allah taala kil qasunda يسألك الناس كذا madina hakena di qoran so kam wadi ko matinga duna hakuru bandar na hawno mino wol wono jeri ngati ngina kuma wol wono garen sankita la kwari bun sankita kun jugumi hinga ati akida gamara ka wala Allah fare ngangalliya ngu di qoran sudi ngu islamin kita nan nakaba ko mon krosi igamara ke wala ni kata bakade bendi igamara ke wala ikallen digantemu gollen tanga dibeni bononde halle gollen tanga dibeni ajeni halle gollen tanga bari bursaqe halle jukku srehe ni waju gamara ka wala islamin kidana mo kitini ni kata baka dibeni igama do ngenga ngana ngari de ngankalli بسم الله يسألك الناس رسول الله سرم عن انترني الساعة كن مكان آيني سورة ني مدينة سورة نكاب مدينة سورة أنت كابين مكان آيني نقول مرادي أنترني أن صابك قيام سعما قل أموتني دغني إنما أنما علمها سأنت أو عليان الدين وما يدريك manna an gentuni ginga an yin qiyam sa'anya takunu qariba atindu imide la'alla li tahqiq an ginga waqtin tumdenya na atindo de as ata mon jahani Allah farimi kame wujunu aro tambille wujunu aro wujunu nagati adabi nime kunyali dunadi wala gare ya hayge ko tan tarna kale har ginne kengari sine suna tokibe kami wujunu sini honga way ido menaga wini ngadu sini ido menaga duna wum pakke sere sunta to Allah halle wa ke hayla gare ne kim la ngatin do de ay meti ngeri yenu la gara kota aw komi jaga serindo anna gamundi hadron naganuke bo istu wa sa'a hakada
angana duna wunya naganun kenga jaga serin su ko mandenya ato kibari ay wankiri na to duna ko to gay Allah barelli adge na wutu hijra ngana Allah wara sizai wujine sine aro kamun nagati sine aro tanji kido sino tumi arta ki kutina manya mede yani wali duna wum paxe asrenta tu la atin dogone bismillah inna Allah ta'ala لعن الكافرين ada kafirin langa وأعد ada الصالحين yimbe kumuntin sawu لهم idangani خالدين dumanu niya yimbe kini bada bada لا يجدون وليا intari de mandana tintini Wala nasira. ma de mandana lati idangani يوم ati aywa iru kota yimbendi la kota ni kota yi تقلب ina kafirin nya halakum billayla wa yimbendi يقولون ina tidangani يا ليتنا ya qur'anata أطعنا الله inati kairu ni moti ni bira kebe ndey yilla na yimbendi o da nata o ganna alla batunu dunade o ganna faren batunu dunade وقالوا kebirenga halan konna ti kanan konna ya o kama o kuka أطعنا o do kanan صالحا konya batu aga kabra hundi de o do so qorunya batu de iya do samundi sabila kanda gilenga de ربنا ya o kama آتهم kebirenga o kanan kuku annakum jidi yo hilliya hilliya ngangata jidi denga ولعنهم anni langa ndeya aga goro kallenga iya nya uda sabu buri يا أيها daiman Allah wala rakotan kubaran kono da maga tirnde nya akone tinto angana karana ya mit islamiya antani ude nimi sunyana no ora na taw kono Allah ni faran batu hallango Allah o kanan ko o sari qoru ora kunya batu kamane de iya no samundi libri la ta'at li makhluqin fi ma'siyati al-khaliq an kanan ke o kanan ke an sari qoro sari qore anda ngara hoyi aganta gemi Allah maganya de an nganda nya lagara akunira kendi jimbe an wonni musin aya antinna kenya de akallenya kundu kento hoba kan kallenga de bismillah يا يا أيها الذين بينكم آمنوا وتمني لا تكونوا جما سيد أغادو أغفار مغنى مغنى كالذين قيم بينه آذوا يغرى موسى. موسى ترون يعني كما خلينا قوي موسى دي سيد وتاسم بيتورون دي وتاسم بيتورون دي سلام مغنى مغنى كندو دي فبرأه الله تعالى أن موسى بارندي اللي هو يغرى كينكو يغرى هو صغير asuka humande Allah na Musa barinde oti kamaga toron dinni madiya na ho kada nani kempe kina yuwe manga ne wokinga de ima hobo Musa na hobure manga ni Musa ta kunga aw gille gilla kan sere inta samu na nyanki me jondi yugun su ro yankini me jondi ya kanu so yankini me jondi Allah ko musulubu jukunti mandenya wili daiman Musa badama duwe kenga wala ke famu aganta duwe yankini kapoyi an ga yini jetu ne na yo aw samu watika na kingen azim aharamun tinyeni mukallafinu agana me lawra ngari kem paramtiye yugo ndo yugo na wutu sumpunga na wara kurungunga anta gemme anna kemure wari kodai Musa digi yankranga ira mun gonni wara green kamay wo yankini aga tla wara gira men mutu gide mu on te dayra men anta ni onadi anta hirni gide sigi anni gira men kininga sigi anni gira men kininga anda itanta undi gide ngi tanta undi anda wuru gide ngo wurnu anda tere awterne ama giri kemmo odi akine jamanyan kiranga awdo gide mbate ama nyoro gira mendi ira danginde be wari kununga iti jaja hontayo a an ngendi ho wayde musama de ho yede
bara'ahu Allah mimma qalu ja honda yo kembere nga jogu khalle kesre yo hakada an min min khifare ma to illa makmi an min mun kana ke khifaru kana ke bismillah يا أيها الذين آمنوا كنغتم وكان موسى إن الله تعالى الدين على حرمة الدنيا يا أيها الله فارم وقت الزبير الله فارم تورته كبير منهغر عرف فهم اللغة عنده هو نتغني هنا قرنا سكين كيت الله نتغني يورا كفاب أي الله تغني بدك يو أي أنا أكون نودعني أتكون كمانو تاريان عندي كوبانا كي كنيمو كنتا أنت تني هوكني بيسويا أمود أي ما كني كبانا هوكني بيسويا ngatabe hokoma kinangi ange mo gilando konda kinanga amo kurnu kebire nga ange nyima nyima haisade ginda an kallen ko da ngoti ay akini hulani kinna allah dingi wal ma ataqanda usna hokita aha ngani ngana kuy ko tabe amo kurnu ko da ngama kuy amo do wata su hiyo ga nanya hoyo konni wata allah faran butu ati arna akhi go musa hinna ira toroti honi kunnan qotokeya asabari yani kin uqrawndi anga tore mo simme keme ni alla faringa keme ko ni alla faranda sabari anna sabari godanati ngenda tilemu nan kunda ngega matilemu kontelemu ngega matilemu ngian kasara an kumbew مريم من جابين تيجي بسم الله يا أيها بينكم فتمني أكل الله تعالى قولا أغنى دقامي كوني إن الصواب غني يصلح أعمالكم أغنى كنيا الله تعالى وقل سرني أغدغني ويغفر ذنوبكم أنا أجنب ينبا أغدغني ومن يمبي أغا الله بتنو أدي فاري كن كمان إن تقي كده تقي عظيما كن قرني دي عندنا مراد كده دعامكو دعام بيجي الصواب كان دعام صواب تيجا الله دعينغو أنا ده سهنة الله دعينغو سهبي كن كوني batiye suwadi hogo konniti lake kin suwadi angane sehne maka hokko talla kenga alla butiye ngo kebedi de ya zawe komun toro neti lakhina ko buru koy awsrem padi bondi digambane digamburi bane ko menga wa bakira kenni awra unyana sabu alla ganati na ligatay amo tanyere qa unyana yibindi gare bani magasinde bani digamburi bani na ko alla ko menda awnyana sabu alla ganal ligatay tanyere qa amo kinyana yibindi kem bilendo asi kondo akira na masalanka an ko ngayo wari aga hokama aga waro wari aga mekama awran ngolande ando so sugo ta unna magasinde nya an nabu awa magasinde wara sebe golle ngani magasinde an ken ranyo ngolande ando so sugo wanyana anyi mega nagri awa khana kalle ngoni wasire sugo na karim magasinde ndi alla jatin sabura anta konni anta walla bilani sire karanta magasinde sire bana magasinde dron alla wa kan liganti ajunu bunga nene hobre
ake anga katta dene ngol surondi ni bane allati iwan golle surondi nanda anke nta hosire konni golle si ngata wala kane de anga katta hosire konni nanne nin surondi bane ti wan golle surondi nanda yani wari gana iwo kafare nyana anjuno bunga bay nene surondi ni alladi faren batu yenga anga da kinya bane anda taken sukita ando gudu sawa bismillah inna ajo ko tunganga aradina al-amana ko da dundinga balli kabatu nyeri kamma ora balli munyen kamma ora balli gidun kamma nan faamu yelli nan nenen kiniya kankani dundinga wunga sharia ngoti oda karakinya kamma kinya to woni ti dundinga agati karaho honya aywa ora ko kamundo munyenda ado gidu kamga hohonya ora ko kamundo gidu ndo munyenda na nene gidiya na famu yenkiniya ango duwe awa wuzunu ari norohi yidi Allah anorohi ni maniya ata norohi aganda nya ko ingra ko mobe yani na yamari nya na hatan den to kono ngaga baraji aga ma nya ko ingra mundaga mo aga ma mo be ngaya na qatar yune mbe la suwande kini aga ta kamo ana baran nyamunda ona nyawa makamo qulna ya rabbi la itu Allah on take di o to ko an khaje no wandi umma barani kita umma ya na qade kita o to ko mo kidi man sauda kanui badina ki antanyo o ga mari katta anyani mo wondi aywa antanyo de kinya sabuni iti ay bismillah fa abaina alladhi ibrahim ayna hamilnaha ina alikum mutum wa ashfaqna basa ikanu minha aw alikum re wa hamalaha al-insan wa hawa adamu gari Allah na mo ngol ken kada ati Allah ati Adam aywa hungu woyre nduma ko ni kamundo munyendo giduma imakata anka ango dungene ba ati kenni mani ati nyamari yendi ko bande hinu shariyan akille fi anga nasroni baradi nganda anga na baray ba anga na kondo yimega o dunu nganda ay an ka taga mo alama tin dungete nda wutun kunkenga Allah ti basin dadi an ga tanda wutu ngande manai himbe gam kota de geni yarenga ngo sutura nyugo kinnanga awanya ren kama aganta gemmi anna himbe hay sutura ke be ndai ya gam pate ammi hukuma kontenta angana tege bani ya ganta holli wa anyi merwa teke na ngi ango bani teke na bani tono Allah akina nyime anga amarna na commande mo be galanda wati mo kinya nanda bani aga hilandi ngandi mana kari hukote ni wono nene muso mun bilikinanga akoni ga ko goni anda Allah ke munyawo anga nan so mun bihni me oy wuti qarari ga wa arken killo ina ga wa no ga kebinga awa ngandi mana nene ngati kinga ko ni wakati ngada ge simme nan ko na kiko ken to munyewa aw geme Allah yiwa aga ndageme an so mun daga nene ahilani askani ken kan hukote ni wuyi kini mun kacena nguyira men kinanga an ganda nguyira men siti e an ga ma wasa arobakawa la kibrenga ken kadde man woni raminga sere deni ali raminya wasa an wasa nda gene de kibra kendi ma woni kinga atinda ndi matikuya yagan korome somu patum pilli alu irame
parce que ku sikyan tawne hike bondi muslim bismillah ليؤذ wa hamala hal insan ati hana mare min dawutu kun ni ha adamai إنه ati adama كان anya ظلوما ari du tonya de جهولا kama ya tu likibi ga wadi muslim kebrenga ara wutu bani wujinne akin mira ya kame ma yite niga akabande ni ara yiga ara kabande so ngalla dembe wa kite ngara wutu so mi ngai bakameli ama yiga de bismillah ليؤذب الله المنافقين متعلق بعرضنا إذا كبلي آدم يمن سابودا ko sabura ina munahariun yangan kata ina munahariun yangan kata ina hillaka bana yun yangan kata aro hillaka bana yarun yangan kata ina tubilliga mu'minin kundangani al-mu'minin yarun dangani Allah ta'ala magri ghafuran ghafara nagal mu'min dangani aro hinna ganiya bugilli ke kota ke an sigi an gana munaharunya itan nan maganya ina ligata yugo ya gare ke an sigi sai bi gane hillaka bana yugo ya gare itan nan maganya anda ne nan ligata ke an sigi mu'minan yugo manda ya gare ma ida kuntu bulliga basa kundi du tanga igati maga himbe nya imanya igati na himbe nya iranya bismillah سورة السبع الصبر بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله kan makkan sura ne ke sura alhamdulillah tigandimu Allah da na'am الذي Allah ridu ma an kuto ayi miri metiga awodati aw Allah tiga anna tiga na kammo amadu alhamdulillah Allah yi miri du tiga cikinyi tigandi mo onta aga new dina kinga tigandi mo onta abaraje ngaba dina kinga bismillah الذي Allah yani kamaninga له ما ahon su wa dangane kinga kamundi ado honsu kinga munindi له الحمد ti gandemu Allah dangane الآخرة awa lagraka komi mogobe aga wada dunadi وهو aljanna dun konu ma ti gana koy mogobe dunadi iganya ti gana alhamdulillah alladhi hadana li hada aljanna ken koy noyi Allah ti gana Allah be garo kanda golle be gara kikino ya alhamdulillah alladhi ahallana dar al-muqama kuna arjanna de o Allah tigana Allah be gara oyan kandi ta huranga kuna arjanna donc alhamdulillah konne zikri ne ke sawura an takutini harti kallenga har arjanna zikri mono alhamdulillah konna yuya bismillah وهو aja Allah ta'ala ayani gimnindana ayani himunten tuwananga Allah hontu kinga wuruno في الأرض munyindi وما kure ji sore aw hontu kinga baka munyindi funtiho dambange ji ado kintana wasu وما Allah ta'ala hontu yanzulu kinga yankana baka kamundi komun warjare kammelji masibanu khairi watu وما aw hontu يعرج kumbe ga segene فيها awa kamundi malikanu gollesu komo suru yonkinu watu وهو Allah ta'ala الرحيم ayani hinnananga الغفور ayani qafarananga idangani وقال الذين kiyani allai amma an kutunni kiyai nan ma an kuto tigjamundi denga aro honsu to ananga aro yingananga Allah wo tini ti ma an kutunni me koni anna ma an kutunya koni ayani hinnana ayani ya hana
وقال الذين يمنتي كفروا وكنغا كافرون لا تأتينا إنت قيامة ساعة ترين أقويا قل مكة سورة يعني أموتني لغني بلى نعم تمني نجي كنات كمانا تأتينكم عالم ما الغيب هي مغنتين توانا نغري أغي لا يعظم مثقال ذرة الزربان اللنرا كنت مقو أنه بكا هي مغنتين توانا نغري في السماوات على كم دوا ولا في ما الأرض قوم من دوا ولا أصغر ما هم بيغا اللغندا ذلك كنا الزرباني ولا أكبر ما هم بيغا القرى في والزرباني السكومندي لا غرا كودني بكاني جلد دوناري أسو ساندم مو كتابني كم بانغدين كن الله المحفوظ أساندم هو ساندم علي جلو غمري أو نيانا كان نجمتي أساندم غواري موبيا دمينا ساندم بلغانو أيوة يقولون بنو سهنا لا غراني منا قرأنا ساقادي كين سنيا نتلمون تاقوم بانغاندي أدو نوكا ناوري كم بالهم بيجا سهل كوميرا بورني إلانغ مري أو ورني أو نيانا كوندا وكومين ورني أو كوندي بسم الله ليجزي الذين لا أرى كتامور من سامودا كودا إنا يمنيا براني آمنوا إيغال تموندي إيغال أقول سرنيا أولئك أكيكم أقول سرو لهم مغفرة أفريم ودعاني أروارجا ودعاني أيوة قورنغاني والذين أدين غاي أويم بينو سعوا كونغا أوتري في آياتنا نقول ني سوبين جمدي أكو آيانون بنديني معاجزين كونغا سيمانا أكو كونتوني ياوا أولئك إما كان سيمادي أنكين قولي دائما الله آيانون بنديني الله كمسرون بتبرندي الله هي من منون نكرندي كل سؤال آيات الله أنكين يقال الله أنكو الله كندعوا أنت كنا ونينغا أنت كنا ينغاتينا الله ما كندعوا دي أولئك يكون ما أنكو تبرودون كونغا لهم yang عذاب kate ngo idangani gilli yang kate bureya atorantini ayatina ayatullah ko hosu adron taw Allah gram mundu komena Allah gram mundu komena kinsu min ayatullah Allah gati komena ko hollo ma daro angana kindaro anda Allah ya bondi anna ho daren daro na hollo ontello بسم الله ويرى الذين ويرى الذين بسم الله ويرى الذين أتي يمه أتي هم يم يغلا أوتوا العلم إيغرا كتاب كن كنا أنزل إيغرا كن ينقلي كتان كنا ربك أو كن يغلا أو إيغرا هم بكنا ننجران كمنا هو nanti kempo الحق kinyani tunga na agawi yagala mobe kinyani kinna konu yagala alladhina utul ilm tabi ganko himbe nunga worun islaminga Allah ya kun Allah farna gilli makka kun worna wari nan dan kallagen tuni kira ni kunu gonu munyahina bismillah wa yahdi iwa ngalli iwa tunu an kallege aw kome kandana إلى صراط katani الحميد tunkan killenga Alhamid. kengani tiga tunkanga akanya kem godi kem palle kristiyanu li nam bulu no gabe yahudiyan karambo no gonu tubi madina yibe kira ni Allah ra keko gilli makka ko dawok nyene kitabe nga kin kubelu kunyi ba an kalleke wallina tungunya ni ayani kande en sabunga akanya kem godi بسم الله وقال الذين أديم منتي كفروا كونغا كافرون هل ندلكم إلى تيميدغني يعني كني إمين غندوني إم مسألة إباني وهم بين كوني أنت شغل الله له الله يا الله عن القرآن دي أنات إن كبكو يلي أنا كندا
على رجل يقول ور محمد ياي كين انكم قبارني إذا مزقتم انكم غندا بوغي بوغي دمبسو انكم لا في خلق تاو نانا تغندي جديد كرمبانغني ina kyako yugo yiri au digami konni tanga ndenya mo ti Allah wangu ti ango gille khadi yoro goyi ko Allah faride ko kaba ko digami bismillah أفترى كذبا inati meda kebiringa ara garinya sagu على Allah الله ikindiwa أم جنة matunya na ya kunanda jinna nya walide ko balike mun yana kamo ti Allah ti kulluma ara garinya sagu Allah wa matu dini bismillah بل Allah din jaba jawara الذين ati yemmu benu kunga matundi tilawara kodanga العذاب aywa kungo yanga qatayni والدلال lagara iwo samme di dunadi kingalla tu tunga illa garama iwo yanga qatayni iduna ma illa tu tunga serema tunga rihina angama sawla garama tunga rihina bismillah أفلم يروا يعني islamin suti isawla gare o ganda kar o wunini na islam on da so makan palle ngawo limanan ka ko kare nan tongondi ti lagare bo islamin mo me hirni o ga sawla gare dina me mo bere islamin qanon me hirni dina ke amma sere be ko ni ga masawla gare hina kin kunna kinna la tu tonga o be ga to sagai o ga sagai nan kuto me mo bele bo qano me kan ke mo yali basre ga na saw la gare dinan tanga anga ni aw Allah ko sen to kono dinan tanga aw Allah ya mari nya na dinan tanga aw kan Allah dinan tanga kibra kin saw la gare dinan akramakum inna Allah ataqakum agawan kane batiye suri kose toke bedi du motiye bedi kebrin Allah kan tanga tikem pakenga kemurin Allah gara tu tanga tikem paken kane bismillah أفلم يروا yalli kum ma hayniwa katahunga kebegawi jonni adhunga kingawi halle anya kamunga wa anya munga wa إن نشأ angane kempai kini wadu ngade an kane hay annan palle hay annan tatumpai kamundo munyen pai hakrande amu kanna an kanna maniya inna sha andal mo gutun gandangani نخسف ona الأرض kusa gara munyen tumini ti awa alla konnenga أو نسقط ma كسفا ona kamun go kutu عليهم ayire ndi akamma Minas anu samai. kamun nanga kebira ange mo kamane kutana sago en kampanye ni anga kamure anta mo siki amunyen kama aka kullinganda adumi honu yang khandri munye ke wure gara kuta akullinganda adumi honju kutunu honu kamun naga na yire ndi kama aya biga ko darume maga marasati Allah no ga won no ngin Allah kinna maga marasade kontonde he no ngin malagati maga kinan garanya bani arawanya kanini munye ngure aro kamun yire nan kama bismillah inna la آية anna tu kai gabiyo ذلك kamun do munyendi angandi hay ti hakrenga angu lani gabitu kome su dangane muni bin gingani saga ne kata Allah فلقد آتينا داود abadi ogutun ganna dawuda ku منا awa gilli otun gaunga fadilan wasamun dawu koreya oranya annabi nimenga na kitaben dugo kine يا جبال wata oti ya gidu أوبي an kunnan sage Ma'ahu. kapa Allah aw kapa dawude subhanallahi kunninga anda Allah subhanallahi kunninya gidu ma nyimni والطير watu ilum kadangani aga kan sage kapai ilum murni anda bu daga gidendi aw Allah ti ganden sauda Allah subhanallahi kunnen sauda ngani
ira kanne kine kanne be an wutini timini honu ngena wure allu mo buru anda ko gidunga nyimini iwo sagandani ba sugen na yilu ngono ho sugen sagadi yilu ngorni na li kampung ni me ma sugo na sirahuma jama ngorni lungay be wa kanne sauda ahatengo wasene jama be ga worni ga kum patengo wasene بسم الله وألنا الحديد أو قل لي أكوينا ولا مغبيني ولا كل كنا مغمغ داود دغني أو هكتين قوي مالي قوي مالي غوا مغمغ بي نكوبنا لي وانا فوتونو انتم لانكتين انا كوتونو انتم لانكتين انا غوسونو انتم لانكتين وتي ادغني أنكن نقول لي مغبيني صابغات مغندروك كنياندوما وقدر أن يقدرني أمري مغني مغن كني أنيا مغندروك أنا تمني أو جملوانا نا أمري نا أجاتين تاوني هم بين داري مغندروك دباريندا ما أكنشي أكتي أكني annagane anna gemunai an ganda ajjate be wutu an go megen nyana kem mo de aw nyana koy mo be galanda aw megen golini yimben tadi marton tadi tanayen tadi ho ndadi wa qaddar fi sir amriye anna yugudari بسم الله وعملوا وركي صابون كوني همبي غرا اوركي كما اكاي غدي مالك مهلي باند كيري وي داوود يعني الله كو مسري ام باسو بيسو ما غندا او بريني او جماني نا بريني استرني ما دونك ما الله كل كيري نغو برنا همبي دين كوري Allah da ke gulle kini Dawuda kane gajan langa yimme hatala nya dabar ne annahu sitan no goma no sitan palle aywa annahu sitan nya gola ngana meren ko hunen dabari ara doge tinni Dawuda yaye awari kini anda mi kan doge ngam anda dabari anda gaga wajun kon tagal ni sukoi aw banin kuini aw bani sadaqal ari ko mo bani gan بسم الله وعملوا وتقبل لي او قل سري على داود إني وعملوا صالحا يعني على داود عليه الصلاه والسلام النبي من يعني tunkan yiri mi awo birene ikiten golle are mun kana akarun go hanan golle la takillu ala jahi abikum kama agike ngara aga hawa nim pawoni kai la ay men golle o hawan annabi men yi ki farin yani awo tunkan yugo yani la ay men golle ibalu kama tubu aga hawa jahin kama aru Allah gar himbe nyaada aga hawa me golli ni kemde aga yimbe golli qur'ana wo qaram ni agara wo ko qissay aga matlana kora kama kenya ke mureni ke nyima na golli akhara kenya dangani ho ya hoyunya am pa waga ne ho ya ani mena hoyunya kin Allah sunnan ta hondi ara ikko musurun nyamar kenya sida summa ikite ngari tankama ndingini ke yayi la hoyugo nyana mbate o kananga koreni koy kharlem kin mahar wulu shahara kona baka golledi malindi yere import export ngene commerçant Mauritanie import export ngene Sénégal pabenga mo import export ku jamanu sik serel logo himbe kemis ko gamma
jawunanu ngatu himbe gani ko ya datu agama kolle wara noriri aw tambini anta tambini akure anta tambini anda yebini akure anda yebini bas Allah ra kin garanti mutu sere su garanya Allah da anyime nga Allah ko munta tugunu kin kama i me futiya aro ngana ngiran ke da kalama nga ammo buli bane nga na giri katabla ya kini kinyaranga nan ta hinyime like be ga nyime ni honni gani ma honni gani indan kar telefon ga nan dan sambati ngodo mo ni katam da kitanga mo wa kento himbe kala ngani mo len vacances ya wa tamani me mobili wakati su kenya na kilindi agrido awra do alli kenda hamina boy akama sere ya ma wari yon kolan ni ti sakke nyen sere ni ko nyam bala ko ngasa abuwa nyon kolan pep duna mata ken kanne ma wa Allah ko musulun ta kunduga suna hoy wanya so rasulullah bahimbe dengi ma ngete ndrange tega rasulullah inni al dawudan siru adun gon ka golli sirenga nge Allah taala basirun ngir do Qur'an dananga ti honga abo ken gollinde yani Allah ka tini basirun ngabane kebrenga sireni gollinde na surunde do Qur'an dana anda dagin lewu yade ha aya go himbi siganya usre khairi gandai khairi hubure gandai hubure Rasulullah warriha ila hankin qaja daymana arim musliman kadangani ghudubuha hanke ke asoban terende kemo ge me qason terende warawahuha andi lan terende ka shahrun o ge me qason terende ila kenya da qasu hilli terende ko tabani aro kenya ila kenya re musliman dangani kun Allah kuyumi bismillah wa asalina ayna alqadr ila jaga wallen jinyarin qaqaja lahu Sulemani dangani bito sikki urondo kiye jaga walle awo poyni baka munyende wa min aljinn na sabu nyande gamdu gollen kiye abunde munyendi adam bangi abaka kamo an kamo awgil Allah fasamon da gunya ala jinyaren poynda da himbe go bakadi asu jaga walle qissa gum nati ti jaga walle be go kiteni sa ta ken kuteni ahi arsi sa ko no so na baka Allah ko dira nyada ngiran kin nganda yana go tabebe wallahi ai ida kusa gara munyen karada na buguni na awuno koy jinnu ngo toski mo riwaya ngun moduni qaso abaka bi toski qaso abaka bi toski hono woti aganda Allah hay wakati be golle ngana ke abaka bi gatla bismillah wa min aljinn man ila jinna nun qaja Suleiman dangane ina golle Suleiman jonni ti aya mariti aka Suleiman kaman ya maringa wa man ati awa jinna be yazir ken nganda nyenge jinna nundi ana murina baka Suleiman ya maringa ukatu akatu anga bara kona gente mundi min azab billi aywa sa'iri aw yangan qataynga la qara duna qadi yimbin janin Suleiman ma jinna be ga nabara aya maringa anan sampatai anan liga kaso nallo butali naraken teranga ado kenya an ga nabara himina mi wala arwanya daga bismillah ya'maluna ma adin awal jinna no shaytan kuni aywa jinna no kuni hum gollini lahu Suleiman daga ni agara ho kan
من محاريب إن دكبنا تغيما أرو دكبنا نتليما أدو أيوا يغني نيوكما كالجواب إنتريني أنت لله بني كي جمع قوم كبي كبي كودو سدبي باتي كي نيغاني نيوكي الله وام أكونو دغني أو قومي وام أدرمو يغاني نيوكي بالي وجينا سري كامل سري يغاني نيوكي هوتكونينا بسم الله وقدور ورا جنو يجنو غدا ورنا دغني راسيات جنو يورو دغني jaman noko ngana kabako ngani gine ngani ke jama gine dinanu ya dabar ni gine dabar ni kimun tar na urere ay adi kimun dabar ntimeya sege mare mo gine nga kempalle anta no kitana na holladi man hombu gadi gine ndi sege mare himbe go wa hollo nadi agwa tasunu agwa hoyni an sege ne gine bani kamen ngome gine tu wana ni anjugu tan go so na himbe Allah ga na ho kini ko me aga nda so no himbe Allah kinno nanda ke jama yi ga ni ke ke jama gine ma Allah ga na qura ga hadwari mo gode ke bal asilla sama jinna nu ñeni shaytan nu ñeni dak banam po gabe de bari dak banam po gabe kimi gani arun natali and be nimu ina kun natali adagani lalim qoro ina kun natali adagani ibbatranuma arun debenno ko qoruma sabura sirunna iwari ina jidi allan kanne adu duro koteya keni hulani nataliyenye agani mo be beso watu kebri annaji allan kaneya annaji duro koteya nya dabar de kenya sabu daga istere sire be ngana awa himbe ngana fati ina natali na awara akaburun kama na misiren dabar akaburun kama ko sabura agana simme ibati yenga iduro koteyenga ani kallembe sere inyayi me ke sabuda natali maharami kun kama inyanya na kinya sabuda kan bira kebe nyayi me ngana bon na nya kamane na batu Allah tanai kebiri nga harami aho tugune ara ho kore aho timmante ara ho timmambali aho kutunde ara ho botonde na ni anga batu Allah tanai haramteni kinni amrayna wannan nanu aw Allah farin da Muhammad sallallahu alaihi wasallam la gara kota iwoti tana nyonki ladi Allah wa aranta nyonki na Allah ma kebe indanga jibi hoya tan na nyanga ta himbe wala manda kem balanga ma yanga kate wa serebe gulinga ni segunde nga makajande ni ho gan ho ngarinte ya na dabari la gara kota wodi anna nyonki ladi wa fudo gumonti kebre nga maga timani anani aw mogodi ngarinta nganta sabatin ari mogobe wodi kebre nga anani ga ko ani himbe duma dega he yani amma nya kirina jaga walle mere walma way yite takwana nyite nyei mana dabatu shima ngam mogoy wodi aywa angen dar amma dabari batiye sabura nga kona mogoto kumbadi da hudu man dinga ndai anta gemi annakin natali akaita himbi ga ndai addu man dinga he papier nyeni ma shinko nyeni ma biscuit nyeni ma buru nyeni anda nya serlemi nga manda nya nyeri nga manda nya singa manda nya hoy hoy mo kimbi harbania mo sa bu sisa awni ni sisa
abu sisa aw bonno sisa wala kenta gin haram na wa men nanti awan natali aro foto intabar to banu he kite banu he التمثيل والتصوير انتبه أرى مقنن في بلاوين عن بكتين كنيمين التمثيل والتصوير بينهما بون وفرق انتبه إكتين تبان نتلي ينينا دبري بالمعادي يتيني كان يني جغوالين يني شمان يني كنتون التمثيل التصوير كم يني أنك وانا دبري بابين كما انتبهنا انت كيتي موصلي حرامنا عندي تصويرك قليل كم في من نمو كم بدي هدو من ديا هدلان ديه أوني من السيسا وهون تكينا جانكو نهان أنت سرنا همينو هالي همينو نيا يمينغني خرانتا كون سابونا أرو ولانغالين سابونا هون تكين بوي دانتي تنتاوتي نانغا مان فوتون كني passeport an photo nyini ha yusuro papier gabe wono yanta photo ni ken na hanangi ni me kama o yime ma me namara o ma me o ma kanu me ta ho da kuma undi gande har bantai lenki kane fiqi gumunda ko na bugadi tin natali ni me be o hono se hakama tawo gemelle nyaare nan sangatai marleme ina so ngani aw gemme le nyaare na sangatay mani sabura awa kata lemme mutu mo abambu mo asa mo angani wala sangana tay iwasu serene abambu mo iwo qorono tay bo kenyi mesire sabura gillille diga magin fi ko munda ko ti lemne law sangana tin natali nga lemne yagarema to keda foto be ganta natali en bakka kitedi kirsu ni me gati I halu da sorno kem palega ko imbe burenga ni bo ila nuye ngini kan ko go sabuda kille maga himbe ga me ga kiye bono ni no ko godi kirsu ni ma halu da sorno kem palle ke bi ngam bas dakinga to man ni ay da bani to man ngani wari wala mumma ko kan musne ngani wari ngani ko ni 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 ta go hodda me go no ago ya sawi na limne ko lemmen dumben kine na serna mo ko ho wonta kino ko hotna no wono ko ngarum ton na taliyeni on tatu a worna yebe sabuda be hon suni yimbe salama woni hindi yimbe ande na yimbe sere sabuda ho he himbe gani aga wodalla na yiramen nyani mamana nyani wucina o bonno ay menga ti yimbe bure ngu newe ni wonya na salama woni ala kulli hal ko woni gaiti ho na tale jumandeya agro tanjaten sinin yana aywa atti mande gahe agol awa ya qasidi sabude ngani himbe gaiti ho qatandeya kebdi basiya wucinne aw bonno akana yire wucinne sabura ona kyanya na tay kebdi basiya la 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 ama ko sirra asrihi amma ko sirra asrihi amma ko sirra asrihi amma ko sirra asrihi antan harbani suranda identité he passeport he harbani he hajuro swajusro honu nyan kamana ngona mbugadi himbe ganta hajusro no ato helele ngabani makruhuma islami na ngana makruhunya ba aw ngona hoyunya baraje nday ala junubu ganta na baraje ganta bani maganya
kuma na haju suru honu haju suru mogo mbugu mogo yago ga ho ga nta ko suru nanda hari akem pa jadi makruh ni donc ma ke dabat bismillah i'malu wati dangani an kunnan golle ya dawuda dungonu shukran akan kufandi Allah dangani garke binya dangani wa qalilun washakuru kebe gani kufandana qalilun kello golgani ga Allah ta'ala kumundi kan kon dawuda dungonu da wa kan kon ni besuda Allah garke binya da Allah kufa annan golle فلما mirambe قضينا الموت dawuda ri wunya ke mogodi aw Allah kufana aw gollin Allah da na kumunna ni kanda bira ke we wala kalle kiti عليه Sulaimanu kamma ما دلهم aywa awuchu imatu nan da gara koy ga homa ikanda ala mawti Sulaimani kallenga ma ganda mun da batuna ni tudan ma ganda mun da batuna ni تاكل kinni mani qasi nyanya aga yigene ساته Sulaimani addukunga فلما bira kebe خر qasi ngara man kambu aga kenu تبينت الجن kebire nga abange jinna nun dangane لو ikunga كانوا nyana يعلمون الغيب himu den mala bidu ibe wuchuno في العذاب golle tambiyenne kengani logonda kunga aw ke wucha qoresu abange imen dangane imera I asrumu hon kon nisrenda gilanga mari gete ayunu anyi mandu wala yokendi serum wot ni jinna mo himu wontentu aw himu wontentu aw serum hakim woni nabi Allah sallallahu alaihi wasallam awo uroni batranga andai rono sine bane khaliwanga sino hilli qaso bane qaso hilli ari yigande morono ari milho morono Allah ra kara ko ke wati ganda ke angin duna bi munyi ne wati Allah ga mu duna ma annin kallem mu woni jinna numa masrun ga watu mu gobe intahi mu wonde to ne balanga da ko mu wonde sakai bo jinna ni me ga ko ni sirun da go hi mu wonde to pasandari abu atinga tindo ay miri du kasanka awani du timasre asigi batranga ayi batiyenga ajjo ko ndemo aywa golle la kabe gono asigi ndemo ajjo ko ndengiya iwa kamma wuro adoki aw batranga karakenya katim daga bu himbe naro anna sigi denya wali himbe go sillanga ara golle ni iwa simma na ba dumi kinyana nan kaso a dumi dalla na yere na to amma iwa kama urondo ki bila kebe Allah gara lamuru ina tunan tin da himo wondetu awa hota na ma ko yago manguni da ballahunde kenni mani qasi ko ngana dalla sigi wana ada baki batende qasi mornadi qasi ngana Suleiman ko man kambu a kambi kurenga o honga a waskinan tsuwai ago himbe kinga na kusa kenne manga kambi akelu diratu takara akara kambre angana ko koso de mun na hay anga famu kenno ko de laga koso de ani kenno ko niama kebira kya hay ga timme sisa iraja tembundi bil hisabi ar riyadiyat wa bil jabr jatin gileni wono anganda qasi ngara sisa yere na montron bay ambilti banen tre ne ngana gem hakabe ya anga tunu sine ndi anga bana kyatre anga wutun na akatu sine eri hakenda ambilti hakendi awa bugundi ira kenja tinya bugundi ira famu qasel lo yeddo ko ni na kambu yin jopa
nangemutu lengiya sine bane net imena me ya on bay ago goli no nan kara wurondo ki ti aya woye ta baka ja on tatu ba inda ya tuba ne Allah ri qadiyan ne gini Sulaimani yayi kinga nyime bane wuri gulle indanya ken dalini mani kinga nya bane da me gambu kara golle ngara Sulaimani kara iri kutem bugari ken way gratu jinnan tahim wudatu صدق الله العظيم